Naindi mwendo musiaisia wa Mutongo TV ngwatanyo ya mukamba nina ukethia na uthocha kilunguni cha muthenyani wa umuthi Ikumbi ya siasa wikwatio no kakana watindanesa umuthi wa chumwa wa matuku miongo ili na ana mwaini wa 10 mwaka ni wa ngili ili na miongo ili na imwe ni na muyonondo wa kuthocha ndini wa kilungu tutambanye nginya muthia wacho na indi nina aini atatu ndini wa studio na no mama nyonda tika mbotho siukite indi mwendo musiaisia nenda ona kutone na ni otundu twika kila wachumwa va ikumbini twikithasia kana twine na ngalikwe na kwingalikwe ya tuvikie na kunenya kwesela namba yotumane mukuve ile itatu kenda imwe itano vatendivi na ndini wa mitandao tuambia na Twitter ni @Mutongo TV ke @Erastus Kithoku ni Ikumbi ya siasa ndini wa Facebook tuatie na twi live ndini wa Facebook ni Mutongo TV na ndini wa page ya kwani Erastus Kithoku wa Nzomo na via YouTube twi live ni Mutongo TV official na alama tuatie ndini wa website ni www.mutongotv.co.ke na indi mwondo musiesia unenanya wa muthenyani wa umuthi ti unenanisia yulo wa kuthimana VINYA ki UTETI mwaka nusu tuendete kana UTETI wa kuthimana VINYA na twinene kiu ni munewie governor wa county ya Masako Dr. Alfred Mutua avikia na kwase kana Kalonzo no akavikia na kuthiumu ya siasa yu anatumia ndeto expired wala vikite kuyana na Mutua Kalonzo ni expired no avikia na kwevetanga na yathukia angi twitha twikulania wetawe mukamba watotoze Mutongo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo wa musi waka hola withetwe Mutongo wa kamba kwa ivinda yasa ivinda nivikie avikie na kwithwa aithio mwe siasa otondo amwe ateti ma kwendekethia ivinda nivikie ya Kalonzo kuthio mwe siasa otondo ateti amwe ma kwendekethia ete mawoni ma kutawe mwene ndi tawe mukuni wa kula na tawe mukamba na indi namba cia simu cie vaukioni na wikona simu wenyivya wase wa TV ya kunikenda twiwenenesa nondo wako na wase wiyolo tuyesaiwe na nondo eletwa echo wanena na kwandinena wesaithia atwiko vitukana na indi mwendo museisia yu ni twavika ivinda ila ya kuthocha aeni thini wa studio nyeni twa Erastus Kithoku wa Nzomo na indi karibuni sana atongoi na indi hondo twika ni natwambia ova kamera nino kede museisia na wimothoche kumbini na mutavya vitora Losio mune Erastus na tunamuvea na muyono ndwa Mutongo TV kwithanirie ndenda kuyana mituki muno na usiaizi wa TV musio muno ndwa cia views ila ciiko na masimola tukwata it's very encouraging. Kwa musiaizi wa Mutongo TV karibu sana na tuweza na interaction zeo kuma yumba kera tumina cha theki na indi gimukulia na dunia mwakwata mana wetu kana ngolwa twende na kuyandithia ta kunimakura ukamba ni nomba katwithiandikithia ndo ingi muno pio nikendaweza that ina power ya negotiate ndo langi mundu akula sito. Thank you very much. No wetezi ito kweli nitawa Anthony Kingoa Ngunga mukaja Mavoko na ndithwa ndikombea kivila cha MP cha Mavoko 2022. Thank you. Okay, good. Aya munyanya karibu sana azana musiaisia pondewa lau Kenya lisianza nina uroche kumbini iwe muthoche titike bai kumbini tise kana we tukatuko tumena kendo neta wa Fred Mbadha FM mutaalamu wa maundu ma utongo i maundu ma siasa na itwe watu inena yolo wa topic izu yawe kwa ni Erastus ya masindano ma utongo na ko twithe twimwe nini thukize kuma ngaleko cia Mombasa ngaleko cia Watamu ona ngaleko cia Bomet nethia kilungu kicha Ikumbi nithia Ikumbi ni nene Ikumbi nithia nene na nitutungia mucia cianda ya muvea muno nundu wona wone ne betia ku no wone ne betia mucia no wone ne betia ne muvea muno karibu sana FM asante haya mheshimiwa karibu sana wati ndata karibu sana ninakuwa kwa masitoni tadani kitonga manzo wa makueni nenda utungia asia sema itumo bya muno nundu wasisia katika YouTube ila isiagwa dunia yonde nundu kumbia siasa isiagwa gina Kampala mende sianza uyithi ana andu ingi muno maendete mutandao ni wenyu ona kibindi cha mina kuthala na ila uciokea ikisia yagwa na andu ingi muno na matana asia isia binda yo tuko kwa twenda matunge ubya muno na tiasia ni maendele sakingi wasisia kila kiende Kenya
andu alangi kuonthe kula ku IBC mekite line munene maendelee na kuandikithia ta Osmakula na nini sinesaki katika akamba nundu tuingi muno tukaandikithia kula nesa ni upika ona akamba milioni 3 matotha kupika kosa kura kwa une ngukulia mukambe bala nubatie leo mitha minini na IBC ni tona ole usonja mitha na kwa uno andu ingi makenya ni metela mutha wa mwisho na wethia mela inene ne binda ne athala kondo wa une ngukulia akamba tumiletene one mane na ndala mome musi maende maandikithia takoni makula. Alright, na ndi ni muvea muno mheshimiwa Daniel Kitonga Manzo twinake bwana FM mtaalamu wa mambo ma UTETI na ndi twinake bwana Anthony Ngonga ino wa mama nyake thani ukulia no direct kwa umwewo na mawoni maku nako ene ngoma soma onde walangu itha ndonyo soma kwisira Facebook kwisira Twitter kwisira YouTube na kwisira namba yo tumane mukube nayu tutambite kwambia nenda direct ambo tuthaukia clip ivano kana wasia wiva nikenda yu twambie kuma voko director ambao tunaengelele wasia uno wa governor Alfred Mutua nikenda twambie ane wendaiya nuthukumite nesa miaka sionde atio onandawa ila an expiration date onandawa ni kwa use by date kowi nduta kwikalabo maisha ibinda yaku ni athuni bikie ya kuibeta you have expired that way kowi nduketele waibike umonesa ta mundu tunengete ndaya ni kana tende kukomba andu maitu tukwate mwamko mpya wa kisiasa sama. Yes, ni mwamwi wosu ni governor account ya Masako Alfred Mutua Asia ivinda ya Kalonzo ini vikio na ndawa idha na expiry au moneso na ndaya Anthony Ngonga tuyambia nagu ivinda ni vikie ya mheshimiwa Kalonzo evete UTETI. Thank you Erastus na Asia usini woni ya Dr. Alfred Mutua wa kwazeka na we katika maoni make Asia Kalonzo ni expired kwa woni wako independently ni kwa Kalonzo yana chance ya UTETI ya kuunga motetine kwa binda nyingi onoka sisi na America Joe Biden ekale bine athukumenda miaka mingi muno bio katika public service atika vice president wa Obama auma atiko mundu wa kawaida na anaweza au ngamazu na Trump aimanda mwagarake na apita na president wa America na nonde nesa tukaizo Raila Odinga kakai ku expire Raila Odinga da expire ombengo Kalonzo tuwenendi lakini huo kila mtu gavana mtu kueta hii na mwa viongozi ama Kenya tuelose vya trend ya kana mundu akekala mpakela ukauma wela ukenda kwa hiyo na bindoka zao na mundu ayatio kipelo miaka itao session itano ina either in public service especially political public service ya 38 years kwa ile though binda yo groomate or wangi kada mundu wa wala diet Kitonga ba Manzo na keno wailo kupikoba or party status hizo tuize kana bora kino Kalonzo kwa ni presidential material na muziene say presidential material integrity ya Kalonzo izio Kalonzo in fact na ligana neze binda ya Sudan ya Somalia IGAD no wa facilitated peace yo there so ya Somalia on the binda wa IGAD na ligana Kalonzo na Sumbayo you know Lieutenant General Sumbayo my southern Sudan magazo ya kuga so Sudan ya kwazo he has been a peacemaker na no to the ministry ya education minister foreign affairs minister this and minister of that when experience the Africa president and he's had many chances however ndia zeka na when presidential material ndio zile presidential material kila Kalonzo utafika president na kila utobabs ya matona utumia wati tezuga bana mtu watumia ni kuithiwa vieko ilo kutumia katika kwenda tuka president ti vieko ya national outlook vieko ya bakwito company kwa as much as we as a person in the presidential material vieko ilo kwenda kutumia impropel katika presidency ndipo kuthi nani ingali lo kutumia ndio na kutuma tu expired inzi lo kutumia ndio kilangu azu number 1 ni ngali zindi twa governor onomwe katika governorship andwala cha wiper governor Kibwana 2017 na yes uzino wa chama cha wiper na mtu wa 2013 nengi na umela 2017 chap na alika kivelani Kabaka the late Kabaka ndao ngameda CCU ndao CCU songula au apangana na mundu kala kwanza mukuna na kula ngili 10 na kindu haya mundu manyaka ba
ndano gedhiro katune oza kibila kile kina chama kwa chama chako constituency na Jubilee ro kamba ni onde abalu cha mutesia pa usokore tu kwa ukila ngona ki problem no oneke party leadership ni party but we say they are now separate party leadership vina nundu nao ikulira kukule nika nai party leader amedo tungea ni andwa onde memutua mengilu meke bwana mekela mundu makalike kombe nemu tabatu ite kombe azetu kalike kombe nemu kada bai mundu kara nikendo kada tuambe kwa national outlook nundu the tuto masaku ndo mjumbe wa Wiper na masaku ndumia gavana wa na kitwindi ndumia gavana na for example ndiye na kwenda ya ngoma zumba munono ndio zine na iwe ngwana ni it has been something in the one ngarongeleka nyotu tuende ila twaina by election ya kabati mzee mati ba mutongune ba mzee mati chap yogilile baba ya thiu ya yoza kibele tuta simono mwana sia yawoza keta simo joso tiogo na mundu la chap atu no mwengi na mundu anda na ground yezi ku celebrate tiogo twaka na marehemu kabakela wetu twalika paatu tuje kibela chaka tukuuta chaka bindu twete wezeda na ground ila ikwetu pa ikwetu kwatwa kuluma andu amele we yemagiru babe urume ya mundu wabe twangabana kwete division katukwewa ni president uro kineza renga wetu mezezi ndi chengezo katukwetie wakinanza tiwo aya jukibela kila Wiper yozie katika ba election ogela cha kiteze kethuke jukiki ja ngoma zoma niki embarrassment kwa kila mundu ogela kusianikana die ndo tumia the word expired but ni asia Kalonzo asia itu ndo pala tupikire no kwa asia hiyo mundu akastep aside na bazo mundu kipata leadership na wewe ni mundu no unite nundu no medo ko unite chao bayo then dikana bagana unite katika mbai aya mu vya munongonga bana FM ndugeza bonga wedukeza gavana Alfred Mutua na kwani ukulie vinda hivi kazi siasa no kesa hivi ito yo mutaalamu wa mambo ma siasa ukesa hivi ya mutongo yuka na muteti u hivi vindezo yabika aye nevete ivindezo ni iva asante yue pebi nebi kakele ya muno waile kwebetanga nondo pege ndotweta ninguta betio ibinda ingi twane ba agwebe ndotweta thayo wake tweta life cycle na life cycle ya mbi yenda na mwizo withia unduzi ni waile kwebetanga ubeza ibika wethia bayu undu te life cycle na ateo indi wasisia mutongo ya Wiper Kalonzo musiwa katika life cycle yake mutu okwasia tigo muno nondo peke ndukema ketuma mundu asia yi mundu zinu expire kendo kimwe ni kana nutona kwitha kendo kila wenda an akwati kendo kila kabisa ketuma mundu a expire nitake bake ni expired ona mundu wa ni expired how kendo kila wendeka kwate no akwati yukilo kuona waiza mundu ta tetinga itinga ni kwete kwetia uzumbe pagwi mala ya katano na wazizio ithika kanyomeka nilio kona yati iwe nano niwe ziniki chuki kwete okwia iye exibadi ona kauni ite mala tano yuko uona ke mundu lo kwetwa Kalonzo life cycle yake ni tona kwetwa the level ya either late maturity kana decline ni tona kwetwa kalete bandu bamwete kwambata ibinda ya samuno Kalonzo ndanamba expire ni utapizia ba Kalonzo ni mundu lo expired ateo nendo utapia ndumwe katika strategy pia ndumwe tuika ndo mundu wabezi nduile kindu cha mbene wezi nde ungaba nane na ni lazima amande undokweka mwaka ni uzutuendete yu na nde mando ndokweka athete na kula kwi MP na athete unetho ailo mando ndokweka ambatete unathulu kuwa ile kweka ata ailo sisi ni kana withie ni wa ambatia isitwa yake akambe yothingi thanja mundu ta Kalonzo nundu you egwati ambatanje isitwa yake kila kitu wa profile kwa nundu ni situ onena muno kila tonda kwazia ni expired kati expired ngela kanyusike bakanyo wa Kalonzo wa muzio kanda namba ku expire ni utaki banesa na nde ndukwenda ye expire ona season yenu tonda lea ku expire you azisia mheshimiwa wa weta hii Nonete atongo imaitwika atongo imeko pagubi 76 yu na juja ilo kutabia kana ndukeza kwaza mundu ni expired nundu niweze yu kwangeleka nyo hii Kalonzo niweze pa mundu wa musa kwa pase akamwe hii niwe mutongo iwo kamba yani utongo yuzu tuweta ni de facto yani ni de facto tidijua ni de facto yani mundu uzu ethitwe pau na ketikilwa
aketikilwa mubea ni usukwasi ndu ila wikite na kwitha po kwepinda ya nondu fulani na nendo kwa thipinda mutua na ndena kwota ngava na mutua ndena kwota ona Kalonzo akauma bundie nene sakana twazia katika strategy na katika analysis ndiye neka na replacement yake ne mutua nivo nukite na ndiuma kwa kwindi bala mheshimiwa Manzo ngukuli no amwithikiza mheshimiwa Mutua wenenga no woni waku kwatiania na oneni usu wake wakana Kalonzo uni expired no evete wasia governor Mutua anondo yasia ange manengo mwanya otake wasisia na mwanya musio wako kufikia na kutongwa sia ya mukamba kana sembe mheshimiwa Kalonzo Musyoka timu dhalu kisiasa na eba samuno na kuthala kisiasa na mundu ta Mutua ulokwasia nanengo mwanya twike mutongoi wa kisiasa onandabi kama mheshimiwa Kalonzo ngele na ulu wa wendete iwethe no la munene wa mukamba nundu ndeto siebina ndeto ilone na siebina na nundu na onena ndeto wezi ne kuumisha mundu ungi ikausyoka kuumisha newe kukira ndo na kulia tongo imakamba nundu yunu wa wendete wethina bandu ba kwakana na kwambatania kita utheania andu onthe masyoke baethe o mathelele bau kondu au mheshimiwa Mutua niwe ibinda yake ithelile na ibinda yake mwana yake bendede nake takicha television twauma nundu no munyanya wa nitwayangie ngewana na mwe awoni wa kwata mundu kekanu umanya yu bandu bakwasia itio sumbe serikali la yukite ende waziri tamyaka te 10 na kenda kikange withe ni waimanga na aikwata experience beani nebi ndenge tunayo state house nake na mheshimiwa Kalonzo na tongo imo kamba mheshimiwa Uhuru na muye bandu otindo thinite mheshimiwa Kalonzo nena nake nesa serikali lenge meusobi windo we waziri nundu magu ukamba gwo ndo ka umo minister omwe nduma minister ele na wathimu no ka umo PS omwe kondo wau nusio ya kona nyoima nake ndo na ito uketha nite kwasia Mutua ni mutongo imusio serikali hiyo kete nundu nakatwika nukwetio uzume na chap unakula cia MCA ndasiona na wasisia juu asoita makotini mara Raila Odinga baba manager Raila Odinga akabaluka na kubikia bauju cianza cie yulu muno na Raila Odinga akabaluka Mutua akaimona imwe ndio mwikwatisia kwa imona imwe nundu eona kindu kitona utethia mbaya mukamba ula wake shindu tonya kwika natenda andu othe nundu kila mundu ukambe pata nisiuni musi wa mukamba ino ni nyumba ya mukamba na wa miolanga yuko kafika kwangeleka nyumba ya Manzo ukafika nyumba ya Mutua nyumba ya Ngunga nyumba ya FM nyekwa kwa nyumba ni ili hata na kenda nise umala niende ngaseubye nyumba ya mukamba na umala ni ngaseubye nyumba ya Kenya na kwetu asumbe kindu kila hisi na kutongoesya ndo tondo mheshimiwa Kalonzo tongoesya kamba yu tibu ya wila hisi ni ya wibitha nundu umwe kuziti watu aito enda kwa nanga unge kuziti watu aita ngadi kwenonga ona 207 tiwe taomba ni akamba monde pyo mheshimiwa Kalonzo Musyoka titio sumbe kaba na kibwana ni wale ile utukwata kwako na yaka la kula kweke pake atwa mubalo chama kuweni amba kwenuka na wasija 2013 bado naona Charity Ngilo aungamie ewe kake vyake 2017 Charity Ngilo anaungama na chama chake lakini monde masi ama supported nasa pamoja ngabana kibwana yuwe ya monde meoba meungua mheshimiwa Kalonzo mundu ona kitu Jubilee yake tio bunja isi ama sionde na nenda kwaza mundu athala hata kisiasa endo ndwi chama kana chama cha kunike ni kana kina pina nundu athala kisiasa lakini chama kila kipina yu katika chama cha Kenya chama cha Wiper kwa wingi wandu na alanyiwe ni namba 3 Kenya na parliament ni parliamentary party wasisa kaundi isyo sio kamba nojo MC njoki MCS inge ambunge nojoki ambunge inge yu mheshimiwa Kalonzo ena ambunge takwa atona ndio mutheliwa na kisiasa aya to mheshimiwa nikenda nume kwaku watito sisi kwa woni waku ona nikitumi chao mutongo ita governor Alfred Mutua ukumya ndeto disi akana Kalonzo ne muthelu kisiasa nembe na nena na kiima na wo na nena yu itina wa kila kinaende obangu masumba na wazijangu masumba itisikila kinaende na nitisikula makosa manalikile na mheshimiwa maneno na anaye member wa Wiper ona 2017 au meye mundu wa Wiper aja bantu twananganie chama cha Wiper chasi we mwene ni wamba kwiku na kando
na kenda chama kiikasia kwa uzuri mundu yumete muno kutumia mbaya mukamba na ndana ya batwa kula okay ndana ya batwa kula na ndana ya leo sinda mutu webo na tepo ko woni waku mutu eneno nondo wa eneno unundu wa kwenda kuthesia Kalonzo kwenda mubuthia na kamba ntwalete kana na kibuthia chu nona ile tone ngo mutwa ndayele imwani ndinenge kibwana ndayele imwani ndinenge Kalonzo ndayele imwani na kekela mutongo enenga mutongo yulongi ndaya nundu ithyo ndeta kamba ona ta thokoani aba mucikwito ona twa makwewa na ndu ciana cionthe iteana na withi yabe kamoka nyuza abangi kange kagiteneza muno skulu kange kekwenda kwa moni skulu na ciana icu ithewo aikwate ya ndo acu monthe mathokoani tu mathokoani kondu wo ithio ndeta kamba ona twenda ni tu ndifa o banini tali tenda tena ngolu mona be da twa mala yu muciwitu twa wa mukamba twa mala ba be Kenya yonthe na nthi yonthe tithi kutingwatanio haya gunga ndikwa kwaku ni mubya mheshimiwa Manzo watoto sisi ya nekango nengelekanyo tambai ya Tameru Ameru no anini ni kwati ya ona akamba tu ya ingimbe wa Ameru indi wasia Ameru vetha na ila zetu ambalazi be governor Kiraitu Murugi na ve Peter Munya na maziano ele onde meenda au ki UTETI indi siasa ni non sia national emano ki kodeta mo kwatana itavemeva ve Raila Odinga ndo waziende no kampeni ya Raila Odinga on them ne ovo me kampeni ya Raila Odinga indi wase kwitu kambani kwina ndongo ive kubitano sia charity ngilo na isi Raila Odinga no to akamba serikalini wase gavana mutoa aite no kuteke president Kalonzo president mutoa president muthama kwa Ruto wase ukusaidia yani akamba kila mundu kuzitingale kwa hii yake kibwana president sorry pia yupa pediatra bwana Nguga thank you Rastas no isibe kile na izi wale like na sia hii kwitha wa president kana kwitha na presidential candidates ndio mimi kana ni mweserkalini na ndo ama Meru tunenga no example ya Meru muni medho serikali kuma independence na maau chao presidential candidates mo kitaka wa bunde ne kwa nwezi bunde lakini mo kwa bikaba pesa pena chao national outlook pala be limelight ya nation mahili kaba mahili kaba mo benefit utunenga nundu kaize munya team minister team minister wa agriculture kitu kidenda mo kitu chao kitu na kiti governor chao hiyo ndo sio mai serikali ni kabisa katikati najua kila nazi hapa kwetu makosa letu yekie kisikana ni chao kuma niona talana alikile bandu kuma letu aimyo likana na gema atwa the independent atwa kwa cheka ono linga kawange ina ndo lange mai binda yuyu na chao kila mundu wako biko no mundu twaiza kwenda three united na kila chao na tutenda three united number 1 mundu waka katika leadership ila ya kamba ila waka yule wetu kingpin yo kamba ndizi ni kitu tesa ikalandhi tukazwane niwe bwana mwe naambie ukaizi alama kuna akula sio ndezi ya tena meda na Council of Elders ukaizi nzaluo si azene Raila umundo baimo nugunena kwa kabagwa kwa madhiba kila pala bandu meola muguma maenda gathanga wa something madhibu mama ile to adhibu ukadhi njori njeke kila ya sewe hata kuba kwidu kila chana ngetu as the unifying factor na kila kindu was the top anabe bande tiani how can we have 1.5 million voters registered 1.8 million rena presidential candidate that paito naka kwa hiyo ina wito langu na wewe Rastas ponene katika leadership ya company twase Kalonzo working pin tu de facto leader wa company na kama FM wazi hii tuiba twaza kuana tuiba twazi tukazuka kuna poleni tukaza kwa Kalonzo dikitao kwa automatically natural ruka who is the best among equals kwa kizu who is best among equals ule they don't experience that and like the spokesman Kalonzo the secretary general wa Mindo wakati secretary wa Kanu na propel to limelight na become minister na sidu bingine hizo tuka vice president with the Africa vice president with the most senior politician yes in my own opinion Kalonzo unaweza na pride yemwe kanocha ailo miswala unaweza umeata imana yake onde maika landi na tuitha na serious elders kana ni church and other maidunga no tuitha na maidunga no avamo dipatenzete that tutatungia newo uketha kila mundu cha na kama ndabye chagu umundi Kalonzo is around 68 years old ope without kila mundu na succession planning yake succession planning yakana mutu no na kama mutu barobaro ndio around 50 years no ukono tubiko miaka 10 ngechanje ndele na kwana nibiko ba wabe umea aya ngilo na geno kwaze ngilo aya nawe wa masaa ukazolo ngilo president kadi ne serious muno kwanza ba Kalonzo ni wangamia ngilo na thoko nya ndi muno ki president candidate masaa ni ngilo na kuna kula sia mbinga muno na kenwe wa leader wacho
wa Okamba. Kivutha Kibwana kwa na presidential advisor was very successful president with Kibaki. Na kenu gwayo na kindu cha kuofa. Muthama yukindu giki utawake twa chambai mbai. Isu ni ya koine wone muthama wa izi unit yacha ya mbai na abyule mwingu na kangu ndabyo muthama kera na bako mabaya kwa kiamba bako mabaya ona ndo mongere ingi muno kwa una ke muthama tio leader na kangu ndabyo kingi ndikana tuithi 2013 tuithi code muthama wa ruye kwa Raila tuti kiruteza kwa narrate ni wa ruye kwa Raila 2017 tuithi NASA muthama was very instrumental in kuinasa na leo naumie unaoni uma NASA nene kaleta esto sabarati kama tukange kule ya sabarati kite kuna ke muthama no kwitha tuwe hard theme tuketha ukama tumitwa mindo ndongo imbingi lakini kila za tuwezi usiungamia tuketha twende mwejo ikot ethical national level adwasi tukathoke babe ona try pingi baye zo miando presidential candidate mena meaning tandatu mutua ngilo Kibwana mundu Kalonzo na mundu muthama asina very serious kwa ezambai twele kalanditu kama nai anatu matongeana hata tuwe continue chabata ni kutongeana ndwa mundi wa umeao ndebeta na gebeti yuma kanena gebeti that lady wetu agilu na umeaba kalande baka tungeana emu na tweza na kindu ukama tudibasa muno na kila point important ni kiando nge serikali na iwe mwisho manzo asia tukwa minister mwe tukwa minister mwe na kalanjiti meta na minister ina na kuwi bika hata ndatu no tumaba mwe tukwa ita tukanaina niwezi akamba umundu ninezi yona kati tukito pika 5 million kambas in the last census 5 million akambala manandika tribe mpaka tika kamba not around 5 million people in Kenya ekuyo kazi with a million in another Kenya difference is the line and to katika election undu katika election ekuyo there are 8 million voters against a population of 9 million na mwa kamba ni 5 million population against a population of voters of 1.5 nungwati you akamba magagava na izokeza there pe mutumio muna una Rift Valley ando Rift Valley akoya Rift Valley meta Mount Kenya na ke mukambo ila uzimba ilo atuike Motiko na mukambo la we Narok atuike Masai na mukambo la Itaveta atuike Motaita na mukambo la bana you premiums akindu kike tawa mukamba katika census together 5 million ate tuka kuna hata 5 million okay ndo mudhuru 5 million tunawanda yete sana yes diko kwa Kubana FM nikena nugikora kwe manzo nikena nugikora kwe Siasa kwa mwendo Siasa ende anatuma mautoma ni ende na kuona Facebook ni mwende analika muno Twitter twivonde no mitandao yetu yonde kwa ende no kwete woni wako tawe mwene ende ututabie wase wone vina nibikie ya mheshimiwa Kalonzo aivete UTETI ani na muva onde maviki na kwasi aye bado ivinda ye nambo vika na kutawe mwene ende wasise nondo noni ingede no Facebook makwasi ye nibikie evete adhuki yangi ende anakwete maboni ni nguma soma bwana FM wa teto siasa ya kuthimana vinya ninye na asi yako ninye chao ninye ononda tona ono tona uyona siasa ya muthemba uyu tito nyosi ambaye ya mukamba yethwa siasa yethwa serikali ni mwaka no stranded usunge wela isi na nezi tito nyosi watu keza hivi ata ambaye ya mukamba ni na serikali undumwe niwese you do twambe mumeru nuzi mumeru na embu masinda na meba yande lakini mabika kumanda sindu sia Kenya yonde na sia mbai baisio kama ikwata na itu mukamba netisinda na lakini sia bikaza sia kumanda sindu sia mbai uzithi ambaro netisinda nite yute yulwa okuya yulu pia ona kuya yulu netisinda nite te yulwa ati yinizio saasi osiokeania na pe nicho ukuwa hii pe statement imotwe ekiye oba ukambane yotongo yapo mwe na baletwa ipo mwe na baletwa nati ethoko yande te kwigwena yute songo mpaka national na international na yupa so mpaka national na international nendo wote bigala ke ya wakipo kendo chambe ikula ikweta kuandikizwa tizaza na ni utabia neza yupa ukamba taida kweza tena kula milioni na yune milioni umwe na atona itano na nusu pe milioni ile 0.5 sele kweza sie yandikithisi yu elati sinda nete na po metwe na paketwa nendo kutabia teina wasia wa utabia ko ni makula ati kila mundu na yu mheshimiwa watamazo tothana mwera ngone utothone ona mundu opinion leader tabona tothone na nundu tikindu kimwe ukethia mundu wa bandu bangi utaigwa ona kwanza mundu wa kwa mheshimiwa manzo utaigwa mheshimiwa inena akeigwa opinion leader takwa inena ukeigwa mundu wa
ai ningu support kindu kiu mheshimiwa kweta chai teke kwiwe ndoni tea sete mukamba na mukamba tho iba njukini acha we mukamba na we mukamba no kwa kama na mukamba wa Kenya na sia bika sasa umanda sindu sia Kenya yonde teitungia ni abitha bandu bomwe na teyurwa ni kau yutwaende ya undu wambe kulelete kuongela binge byute zindete bio ili maana meanada ata inondo FM ndinote lakini wasisia wandikithia wakula okambani ithi twika mauvo kila muthenya watoto sisia namba yendi piu andola mende kuyandikithia kula na unatwe kuombea na kukungi okambani mende mwana azandi kitu minugeze yu ona bai mundu na niwe sindu tazia yute kala tika ita topic tesu katika mende katika Facebook ati okay mheshimiwa waitwa waiba no the lete na tichangia the no the lete ati pale kwitwa tuyazia mheshimiwa waitwa waiba ni mutumia mkuu na miaka 70 na yuno undu kuyandu mena bibiti na ange 40 tete mena bino na wote tembea na mao matembe na mao masi kula yandike baladi na ngewezu ya kubathuka yake bathukani teamba kwiyote yunendo kukulya zila tukwazi ati wa mutua mutua yuambe ungamata muzumbe na ke bwana gizo kwa ungamata muzumbe na ndo azima tinaneti account na matinaneti account umewa ile mundu la kalonzo na gizo ka avya kamanda uzumbe kwa ona kalonzo akethukigwa yunendo was equation ya mundu ta Ruto au nje ewe kari kutibale nenda was mundu ta Raila au nje ewe ka Western na Nyanza no yuka was yu mundu ngeta kalonzo la yunwa we level izu ya tongo yasu wazi we na pa yaba kwake umete ate ba unjandu atatu yuni utabizia baanesa yutaende ya utende ona gebela chuke mweke wero ni mheshimiwa maanzo chuke hivi kiucha minister kimweke wero tezi so chona tende utende no lazima tei katika meza ya ukululi ingi na tikula nyati yoke la tuendeje ni chao na tezi tikila uweke ndugala tiendeje yu anduke tutwa na ndugeze kulwa kana nuweze yu kiu mheshimiwa waweta muthama no tongoetie na akatwa Kalonzo kwa kodi nasa na kika mwiya katika level ya president nundu ni deputy 2013 2017 na kika mwiya level iswingi 2017 mpaka UTETI no kethia ona yi uhuru mazevyo serikali yuma imanda handshake no ezila sia kulia zetu twakethania na mano na Kalonzo ukethe ni wezi mundu wa Kalonzo katika equation yesu lakini yutalea nendo manete kwete kwasia muthama kuti kwete kwasia chao tikwete kwasia kindu kinene muno katika equation yesu ito yokambani na nendo kutabizia baanesa ethe wa yutiba kimwazi hata nake asiende ona kumandia mbai yuko yati katika undu wa Kenya yonde level national niwezi muthamani wa kujane tu na ke mutwani wa kujane kale na ke mwana wa kujane kale yutweza kwasia yutenda kuna na wasi omwe nendo lilikane kindu kimwe 2013 na nenda makoza angeleka nyesu yes 2013 thila uhuru na sio bisi serikali ena Ruto mele au meazuma kale ndema asiati te ani ministry au meazuma ani 77 na kilo mwa gwa 7 no ngia gwa 7 na matwai wakamweka Ruto kwa 7 no kamba 0 kwanza 2013 kwa hiyo kukumbo no 0 tuende tu tusamutu tutikuona tuone kio u 2027 lato izine tokwetekela kupena minister omwe wa health bwana etawatende Mailo? Yes Mailo who was highly frustrated you know yes. You could be highly frustrated nondo yani niwenekewe ba umete paina mpaka kwa hiyo mundu mutetea and that is why on our mabo he was not even honored. He is not even ambassador. Listen to that. Ambassador, yes. Ni ukulia hii. Tukwete nziyesu. Tuenendo tikula nineza takamba. Tukwete nziyesu. Tiumileila ba. Nilonene wabangazia. We minokela pondi. Nilonene wabangazia. Na yuni okay ibindi una wetie Kalonzo lakini ni ndo wetemba hii. Tena mbadha Kichao. UK tikambia kwa na zindu cia Kenya ti namba 3 na tipikito namba 3 ni chao UK ndikula kitu twaite bantu baza bidi uti namba tete nacio namba tena sio lakini tena wani kumwingi na inamba tisikie katika register na katika ingabuke ku point nene yo kambani ni wane ko bana FM na nipongweta kwa ziati nondo wovu nena omondi mheshimiwa wa Vinya ndeti kwani we CS wa transport hata kana o kambani
andu mayanekite ane ni wathiriva nuto nakwitha dize neno kamba wiba lakini nenda yu kamba la kweta kuteje ni wono yu nenda kutebya ukamba la wina Kalonzo tiza sawa ula wina Kalonzo wa waipana ni mutongo na kitaifa no kamba ila wina muthama wiwa UDA no kamba la wina mutua wichapu na no kwenda ungama usumbe ola Kalonzo kwenda ungama no kamba la wina kibwana na chama kingine wa muungano na ukudhia campaign against Kalonzo kipila kinini changu yu kambo langu eleje ni wozu uzuketha te mwane indi zile lati ndo wane kono ndio manzo na ongeloka indo ongela kama kana ongeloka indo kuongela kana ambo kutabia kwa metuki ila moiwoki katika power bagi rujato akalenjini bagi rujato akalenjini pai monande pai mokipsigizi pai mutugani pai mopokoti na pai chao so ko bigana 7 tribes of chalwazi 7 ne moyo kazi kenu chambe ila moyo baile jiko pedho monande itweze mokipsigi ndo kama nyamutuga ndo kama nyamupokoti na mara kweti jiko moyo kia tungeana ndwa zo ndeme mwanza na maina kiwadhi wa mundu unge ungamere putu maduka kama tusi aye kama tusi naza kwa ya kuyo na kalenjini metwa kalenjini nuga kalenjini baiko na kalenjini nundu bube some tribe no kamba tribe hadi tu ma tribe wengi tu mukamba ya mukamba ona kudu ya clanism tio lakini kila kitu ni dhiri kusoma tu asomie muno na kukana tu eko ndio kila mundu ekirata nundu chama yu FM kani mino kala chama FM wa wetani ati yu mundu mudamanda weta Kalonzo ndio president mudamanda weta Kalonzo ta president candidate eta Ruto tio aya yu katibala be ko bwana nataka Kalonzo ta president candidate ukadhibana bechara ringilo na iziwe ezabo Raila tibo nenge anaize Raila no kutamba ya serikali kwa kanguli ka thonzo me kuthozia no kwithozia nundu Ruto atero ni wonyo azudi ndume unena ba azudi ni wabe thomba ya bigwa naku wa muno una taruzi ni wabe ngozi yake tio nundu andu asume na passion ya kwazia Ruto ba imuno ngonena Gideon Moinda da supply me adala pio adhi auta kirukete ziki ko biba kwitwe the na umetata mutoa ndatozia Kalonzo ndo ba tozia Kalonzo nuna ke mutoa muziano young man no gano twika chao panake ruko twiko leader wa mbai yuko au measume tandatu na au metano na kibeti kuma tatozia Kalonzo kwanda bie katute kalende tumandola tutozia Kalonzo ethogwa nuta presidential candidate kulia aso mheshimiwa manzo anolika na uneni wa mheshimiwa ngelo mathikoni ma motutia mheshimiwa Kalembe waandile aisi kana wakikosa kuungana atakuwa naangusha na hiyo moto na andu ingi metho amoso nene uzu kikipathokanio makule ni kingilo kuneno ngilo asukumia ngwatanio kuyambo maizi ngunzi ngilo asukumia ngwatanio tuambe kuivanga vamosi ni kenda tuyambata weseithia ni tuivangiro chama FM kwazia ukambane vande ni tulonganitie twathi ulu twitolongania mwenenga nengerekanio ambaye ingita meru vande maitolongania ndi mathi vayo lu mahikwatana namo akamba vande ni matolonganite yulu matolonganite mheshimiwa Mazo baya mukambe katika serikali na mathikoni asuma mheshimiwa Kalembe na Charity Ngilo aina point ni waisi we mwene ni werisi osumbe na wezundu kwitio osumbe kwa nyanditi na mbesa ila siendeka na wiola waileta ulika bona kuyumbania kula waileta inda wiyumbaniti na asiyu kibwana no kwacha no kwetia mutwa no kwacha no kwetia na yupa utu na ikene ngali kwetu tuibandu tuthi na nicho wasiokia wethe awe saizu mheshimiwa Charity Ngilo gavana wa Kitui atungiania nasa ayasia nasa nisiokiane na Raila Odinga ene sababu asianye na mheshimiwa Kalonzo tutisakwana na ke Kalonzo asia ndaunga mewe kanundu aungametewe kande kunduthi ona Musale aungametewe kande kunduthi ona Raila aungametewe kande kunduthi ona Ruto aungametewe kande kunduthi kono wo advice ya Ngilo asia ide tunayekanite munango kuyundu ngalikweno ya Ruto inayekanite twande kunayekana tunaye na tiyo yoka Charity Ngilo awata takindu pando bonda bomba ne awakamba kana bandu bonda bakomani andu maimanasa ndale awe takindu na urwe pona yasia ele Ikumbi kwa mona kondo wo ngewana yangwata ne ngewaye mwana tusioka ngewabe ameru niwese maina mudhaura ni wai head of civil service mundu ni wabanga serikali kuma kila bandu na niwe serikali ni mudhaura ndo na thukumia we amsio muno no we awise da samuno aya wasisa yumena chief justice yumo meru nuna kwa DSA yake ya serikali tende ya miaka 10 ukete
Yuma kwa yuma na mina ni zote serikali ni mabangi serikali budget kwenda we chief justice nge ndo nene muno na ki budget nene muno byo ya ndo tha na 3 arms of government exactly serikali kuno kuratu yes na mundu zu aungamie party nima ya serikali uvonge muhimu wa serikali nundu nutastu ila stu ya mawatatu akweto bonge muhimu na ne mbai nini na ya mina kwa to bonge ni ya ni wende ukulia kindu kingi na nake ikwete kwibanga ju pala mekuka kwikia andu mo magize na serikali la nene ya umma ne ya serikali we ya serikali ni no ya musumbe ukamba na nijo kuona mepangite na ugetha ni mekwigwa na ndo ni kiraitu we wende kwendo wingabana na kwa munya kana ona twa thokona ba twa mino unu sezengi masindana maemino munya ya twikie waziri na agriculture ni kindu kinene muno we waziri wa kindu kikondo withia ta tuicoka babe mukamba no magatu ndo nangwata ni abandi na tuile obuthania na ndo mheshimiwa Kalonzo ni wewe na pate mundu mheshimiwa Kalonzo tatete mheshimiwa Kalonzo rutethetie ngavana mutua muno yambe ya imutua ngavana mheshimiwa Kalonzo rutethetie mheshimiwa Kibwana Kelly na bandu ba differences imbingi kutinda ndo matanizie muno kila kibote no la munene kindi kibu na kiima na kimena ila keizia mukamba na izu zote ile tamba kana nacio nundu ithionde yuyo na kwani zoko ndangaze president ithio ndo na nguka na utangazo president ithio ndai utangaza kila mundu mukamba yu enda utuka president na niwe wikaba kwa mheshimiwa Kalonzo yu niona toilet sisia mheshimiwa mutwani mundu kwenda kuwewa muno na ni maleta kwiri kila akaenda kuwewa ni mheshimiwa Kalonzo ngaba na Kibwana balobikite ni mundu tona ukwati ya nthi ya Kenya na akakwati ya mbai ya mukamba enosio ngoni ukethe akenda umekwatia ni kukwatia ni unene ya mheshimiwa Kalonzo na ninese andu amonthe be ukindu menda bo mendo undu menda withie nundu ethani takwatia na itutienda kina ethani takwatia na kwana twika kina na yu ibila sia minister no miongwele na ile kicha Ruto na Uhuru maani serikali ya yogomele ne binda umo kitana siama ile ko uma combine maani la kati lakini ama na sio bije jama ngibona uko na imana thokoni indo ja thokoni aya mheshimiwa manzo kwate yabu na ndi mudomo sisi ni vinda ya kuka kwa kuna kuni sisi wase wa kutayo mwene ndi ne soma mawoni yu no mafukia na kutuma nenda kwambia na Facebook na ndo niona va andu engi muno maende no nenda na ndi mudomo sisi au kwa ndai ya kwa andu a onde mwende na osisi ndini wa Facebook keima twekane acho yu tinokugerwa akushare ekendo isethia nitwatethecia alange matanavikia na kuona mone onena nyo muthenya wo mundi tinakugetwa akushare no ndo hetha ndu ikeima na inecia asese ma mutongo TV ne kumbea siasa maikeima tinakauketwa akushare vau wesethia anyanyo aingire mavikiwa ne kumbi ya siasa katwambie na Vini Kanzau hello mutongo Our Ukambani governors are taking us astray. Ngilu, Mutua na Kibwana wangetuonyesha kushikana. Kalonzo could be having a very easy time to vie for presidency. Pe mundu wane na kindu kiuva. Watu ende. Haya. Unge nake asia Kalonzo anafaa support Raila because Modhama is already supporting Ruto. Ndio tukue na motivate. And by doing this, lazima tutakuwa kwa serikali as Kambas because as per now, this is a 2-horse race who are Ruto and Raila, lakini Kalonzo akisimama na Oka, he will fail terribly. Na FMV baby na wanene kindu cha mudhemboyu kicha nene wane mundu Ravin cha motivate wesa hivi angale kwebe mundu angale kwengeve mundu wesa hivi ola oazinda kama maketha serikalini Evelyn Mwekali nake asia Kalonzo nowe vayungi utonya kwa hii serikali mutua aye KUTHIMANA okay ni sawa Evelyn Mwekali ni sewe na wo weminukile wase mutua kuna sindu nai haya kiugengi keva undi soma diko ndaka Kalonzo athi retire athokie ungi diko ndaka osu na indi nake Joyman Molio Musilo yasia bwana Erastus my learned friend FM ethitwe akitavya atongo ima Ukambani Maliki Kamini etingane na vaya ve Oka kwa umotwa manza exit do problem ni kana any politician Ukambani enda kukile profile yake mona kuma Kalonzo ta Mona akuma Kalonzo tayonze ya Rais Kalonzo is not expired. Haya
I reiterate what Mutua said. Kalonzo Musyoka has expired. Also to Elizabeth Mutua. Barnabas Mutinda watching live from Kitengela Milimani. Bendimo ya Mokamba ya Asia Vaiza Evinga Esioko Mbua Itatu. Kwa Kalonzo ivinda ni dhelu tusalo ta Mutua netuo tuikauni etikile na tuika motai na siasa ni mbende ku this time round ni UDA niyo ikosa Kenya na Ukambani. Barnabas Mutinda Erastus Kedia Tongo asu na ndukule honorable Manzo kana nuna eti mbungu osiangalia Mutongo TV na kana wala unosete mbungu tawaipa nemana mose atua kana nona vodhie Musa ma Joseph Munyogi usino atukule kifungo mheshimiwa Manzo zaidi ya weri pulai wakau. Eric Munyao we salimia Manzo na umwambie washikilie hapo na Kalonzo mambo bado tukipita 2022 wataona mimi kwangu ni Kalonzo wache kupita. We sawa uziaze no Kalonzo ungi yasa ivindea Kalonzo ni vikiene kune kando from Migadini Mombasa oseto Hari Kitosh Asian Jeffy Rob Mbuva naindi nende no ando masimu ambie kia credit no kitekwenyu nenda osa simu 5 Charles ando masimu no kitekwenyu na kona simu the Siasa TV namba siya kioni. Ruto will win 2022 akiwa peke yake. Honorable Manzo should not that. Rob Mbuva. Dikon nina soma utumani wangu bitikile nisome kwa utumanyara ndana soma lakini Mutua kimaendeo sawa so tabia Manzo si hivyo Mbithi Patrick. Aya James Dimwash Asia tukiendelea kuchambua hakuna wakati tukiendelea kuchambua Kalonzo hakuna wakati tutaheshimiana kama kabila zingine watazidi kutudharau so Wakamba tushikane please. Usieto kwanza atumia the word please. James Dimwash Charles Tony Kiwanza ya Asia kwa ngulisie Manzo katiba kaiti hata uvo wa miaka ila mundu utaile kwiti kivila Keli Manzo akathiko otini kuvinga Raila Nondo wa miaka no thoku no ikulu mheshimiwa no ikulu Yesu alijamea na Nondo wakili no isaidi ya weso ongea mondo cha Stone Kiwanza yani kandi some motomani menata atano no sesimu Kalonzo tosha ni mwema Mwangangi kuma Mombasa. Aya ni wasimusi sawa lakini kandi some wa mudia chauze onoye Asia Ruto for president Kalonzo running mate Manzo take note of that Shentrack Munyao naende kaito sesimu ni wasivo. Aya tuambie nao simu yambe. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Hala. Yetu nena nao. Nena na molo kumagona roko. Molo kuma naro ku Mutongoi TV mumekwete hata ngalekwezo. Tumogwaje ne azavyo. Karibu sana ikombeni. Ya sasa ndaku ya ngunga ro abika to ta Masai. Ta Masai. Oh yes, okay. La yuni kanini bongelela wasema endea. Hala. Mulo endea. Dikule mheshimiwa Manzo. Aha. Niona viazi hivi mwelekeo mpya hivi. Yundie niona meka zite ondie mukaliono Kalonzo ndoka katu ake ambayo kamba support yundie kaneka support ondie kitatu kumundu kama no kamba wala tuungamelire. Okay no zongewa. Haya Ni muvya muno naro kwende kwela la Mutongo TV simu ya Akeli ni au na umeteva Charles nengelezi mwezu. Hello Mutongo TV. Hello. Ikumbia siasa karibu sana tuenena nao. Thank you. Kama mtanzula habari hilo. Aha. Nimetoka kamba mwingie bandu wetu wa Momboni. Aha. Nida ni mwita leta kila wachumano simelea kuoseka. Ni movia muno monde ni alikete woni kana kulio. Mukamba la kaneno Kalonzo. Hello. Ni tu kuendea. Naambia Manzo mwa Kalonzo kwanza Manzo ni dai mwene muno mwana buke kwa nendo kedio Manzo. Na ndo akedeka. Mwana kede mutino mwa atu ya tongo te buke itu. Aya, ni movia muno. Mwana ni tekwe none. Aya, ma tuose wakatatu. Hello Mutongoi.
Tuinene na ukuma va. Steven Jalo kuma Masako. Steven Jalo, karibu sana vai Ikumbini. Uoni kane kulio. Tekoli yako naenda ukulia manzo hii. Mbona waipa maenda akutikila makosa mbona na kuti mwene ndi wekio. Nenda kufanya ngumba ona mwene ndi kayumia. Kila ndo mama kulia nika na mazavoti ruto nunu na wako tangila ki. Yute makilabu tikatendele nesa. Hai. Nimo vya muno simu ya kana simu ya mbe ya Narok ya Gede ya Ruiru ya Karatu ya Masako ya kana ni ya kupa va. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Hello. Simu ni ligile tuinena nao. Hello. Tuinena nao. Aya newa upeto yethukise TV ni ndo kana ata VS tinzeo. Ni kuoba to sumbe waitu. Simu yesu ingene yao. Hello Mutongoi. You have received a... Yeah. Reverse call. Ambaya kangawezwe. Aya. Petozu. Majia gani? Akamba nenyumo. Hello Mutongoi. Hello. Tuinena nao. Hello. TV. Kwa hiyo tukise TV ni. Chao sino senge kana tweka na azizu. Neka na azizu. Haya sawa, director ambia yuni mwambia pia ndoketha mwambo kuna reverse call. Tafadhali o credit yokaini nigenda we saidi simu ni mbingile iko netwe nenga mu andu alangi mwanya makune simu. Ketha simu ina credit cover. Kendo kune. Yes. Atongoi ni mwewa na nenda nambia mheshimiwa Manza wako ndo makolo maingi. Kana mbasonga ya miaka. Yolo ande paipa ndo miaka mithime ya kutia kibela cho sumbe na hicho kwa na musumbe wa America Trump rona hivyo no lawe hivyo juu meo miaka yo langu na wasisia miongo monza kuambata miongo monza kuambata na wasisia sumbe inge mandunia ni ma miaka yesu nange nimekalite kibela ni miaka mingi tangaliko sia Russia na kundugunge na wathi parliament bingi sia dunia wanandwethe ya tupese twa miaka yakwa wethe andu akomau memali mbingi na mekalite serikali ni miaka mingi kada ndo nakuna ndo na pemba bebina muno kwethe ya mundu wa muika kitu yake nundu uibikia no mpaka wethe mutume akikamba uibikia miaka yesu andu tonya kwendo tonya kutongoesya andu bangi betu no kama kwatania thina ti kutongosia thina ti kusinda kula thina ni wamina osinda kula nuto na ukwatania inthi tondu uru Kenyatta neki ena Raila Odinga thitha yakakupia nukwiwa kwa Rift Valley mundu ula unatongoisie kuthocha Raila ku oyuto nena muchi wake ni mubibia na kijambe wa umundi na tongo imatu mwana makule wa mundu yue ikunda nati kauni wabibia nyumba ya mundu sui yunake Ruto akakina kizimo kweli eti kula sana mundula munzaluo heavy kizimo akuita ando maka support Ruto makato ho yukeu nicho kitekwenda kana yurwande ona nicho kitu maando matwa ICC ando ala mabija nyombe tu mailete kukwatwa na kustakiwa na endo sumbe ni wosu uganda wo sumbe wethe na muno no kethe ya Kenya ndinomba ko kila Kenya kweta umantha na nicho ando ingia ima nungwe ando ingia mamuikala me kuna simu ba lakini akakunena na kamba njo kaanga nena na amba inge na inge ikambikia ila itabikia Kalonzo imo kwa imwe makambia tafadhali kwa ndaya mheshimiwa Kalonzo nakatata ulikababe Ruto na mheshimiwa Kalonzo nakatata ulikababe pe Raila kitumi yake nundu pe ando inge muno Kenya matebata no tongo iwa Ruto na pe ando inge Kenya matetekelo tongo iwa Raila na kondo umenda onengwe mwanyamo na manengwe mwanya makatonie kila mena choma yutinda makayani kila bandu nandu makilete andu aimandu memali yo mekwenda mugo mekwase nambemwe tenda mutongo yuto na wete mugo namba ile twenda mutongo yu andu mondo makakoma makayani to nungu mundu usumbi ko kethe andu koma nandu kala kwa kutozu asuma bebe sia ndo nyumba usunu usumbi omwe na dogo na bebe sia nyumba Laikipia andu mana thinie muno Laikipia onundu wotongo nundu wa siasa kono siasa ila Kenya ingi makwenda kumanda ni mundu la nukuka kusumbika wethe ndana chua ni muimu
ni wizi ni cha ukwetie na nuto na wete nthio ndaba ukethe kila mundu ni wako makiania to hata ukometelete polisi hata ukomabengi ciake ibingiwe kana atewe makwani matebo makiarae kuthenia andu be kulenga kuda mheshimiwa waipa mule agwetia weke oniki be kuda na ila kuna ndiwe na mathina ala manandikile ku yangu masumba yani neti cio weke yulu wa makosa la mendo manandikile na nasia ona mukamba te muthuku muno no se kumalo kana kusio na pake tukike mukamba wale taumana pake tumikela kituma serikali ziozwa ni majeshi siasa siaema kundu kwingi muno yulu anthi ndeila cio ndeina tikangania na Russia ni thisi ndo na mathina maingi na thisi mathina itikaleka unaenda matikala kwa mati mami unda na kuzie tu bule matuana kundu wau ndo mpaka siasa sindo sinzio i siasa ndikathele withi ndu bana musumbe no kauwende majeshi mazi ne twamba kozo sumbe nuno ni Zimbabwe yamba kozo ni majeshi wewe yani mamba kumya mamba upatanga musumbe lona hivyo nundu ubyo wa kusumbika wendo ana majeshi na nijo musumbe niwe munene wa majeshi kondo wa uno mpaka tuikatho kwa ni siasa ibike pando withi twi wa inyo ndando masiasa ni muemi wene nde na I andu nundu no mpaka nthi ikakwati wandikathele ndini nai kana ugethe ona kundu mikala faloi maandu ima aya registry ya title ndio amba wabegwa mbe ugethe andu acia wa title ndidi kana wa ikitheka kondo usumbe musio no tongo musio utongo ute wa chua ute wa kiima ute wa kunubana wipata muno kondo ni net cia pole na wo wa kibungo na jone na kiti cia pole na na jani tu watiani aba mwene nundu palache kiwe ni se polisi ni ende na umanda na nikikona kana ndateka ya mwiso na ndase chudi tu mina na kana withi kila mundu ni weyani wa no bo wangu masumba ni wathala na kamba makwati ndungi na masonga nambe. Alright. Aya bwana FM ni moya mwithukisia mwene inde bya kindu chaumela enende inge manene ya na ikulia ithai batonyeka mheshimiwa Kalonzo akathi ngalikwe Yeruto wona isinionzi ya ki watu zizia straight aje ulunga lune pio pau ni kuba iva hata Kalonzo apata ni Yeruto kwela ngimwe unonge mwiu yani wende weneza anaweza to parallel lines uso ni parallel uso aye uso ngione aye you we kwiza kwazi kana Kalonzo ilo ibandu pandu ngaleko fulani yo ni utavye nesa kana titena na Kalonzo namba yake yani aile kwiza kubanga kuibala be Ruto tagondu wa mwiso pyo when the last option yake yani kundu kola kwa miebyo nendo kutavye kitumi yunenda withukezie kiu yuke utonwa monde yuke utonwa monde na niki wetwa ke itumi ni chao wendu no sie itinga woka nayo ba kwitu na itu tukubebisia musi tuzawa sawa leo katika kumanda utongo yewe tiko wa andu wi timanda utongo itika tongo yao kindu kila kita wa tolerance ni chuti kwenda na beba andu tone tekitepo niweze peke ndukimwe itinga hii itinga nuka kuna campaign nene no hizi haina kula mbingi na yoka ya bingizo ningi ina bingizo yo na Kalonzo waitu yoka ya bingizo na wewe uko together yazi ai okay no ndu wambi eko nuka together ni kana mbitu ikiata nditu ende yute yesa kwazi ni ungamela bana ndiki no kabu kabate kana ngembe yute katwiga tegeka uwi ati yubo ka mutongo iba ukwene twamana ukwene tuona ukwene tene ni tene woyu ethwa mundula eitite Raila yanye binu nuro no bebi wa musi aya na Kalonzo agathiko Kalonzo no sembandwe nake onatio mundu wetelwa Kalonzo binu wo sembandwe nake kubethe na wipo yani ni utabia ati ubethe na munene muno na ni utabia ba yani Kalonzo undula wa mwiso pio wa ile pesa kwata na Ruto wazi ni kweza kuibo na beke tumike mweke nene wozi ni chao ni kwa Moze na Elijah Meku na netho ange kuyata muthama eku kukezo twika ni kuma kindo ne jama no kitu ila motivate kwata na muzesi omo jama juu wake ndi gathi oja UDA na ndo kwa UDA jama juu no kitu no choka mbani nundu ujugwe jama ni muthama ndutwika Germany ati pia ndo mausa kuiye uyezo twika ni watwike Germany wala kwitha weo peo kutumikela kutumika Germany yuko muthama nundu eku
paina pata wa Kalonzo kuthiko Kwe kama thameka legu. Kama thamambe kala ko kwanza kuti wakilishi Na ila mwata ni omuweta Bwana FM ya ndongo hizi ukeva mwi ati UDA ni chama kinini na kine soma nikaimo ni chama kinini UDA ndezike ikimkeke nini yune azene kinini twakombea na siama tawai pakina miaka yulu pakupita ngweli siama ta Jubilee kina ndo bungeni chama ta ODM kina ndo ingi bungeni mindo ni chama kinini maana zia wetina na yevi yazana kundu langu aze we laizi kaza mukwe kanini yunoze lazima tuwe watu nini yetu ambai ando matonda kwetho mandena woni umeta ambai yune tutu ekamo da mona ngalekwe ya nakamwe ngale lakini yutu apanga yutu endo naye na sindu sikuhusu Kenya yutu endo manda mundu tito no to nese kwa ministry ya agriculture tithikala ndita ambai te yasi ati yutu ikwenda kwe ngwe ya chama ba tikweta onena kigamba rikanena kigamba kila chamusi na yutu inena kigamba yutu chamusi ngati kwenda kila tikwenda Kou ngimina byo kwa ngezi ungoletia yes tafadhali mheshimiwa Kalonzo ndanambo bikabandu kwa Ruto na nina mwegeyo obala wili na ndo kwete kwezili akili akono kwete kwezili ya na yo na think tank singi kwete kwezili ya na Kenya nendo kutabya yiba ati yona manzo ragenda ndio kutabya ona ngungo agata ndio kutabya yungunga kwanza we Mina kwanza we ngunga ndaizo wete chapa aya sawa nake manzo endo ziza kulendo bantu abe kwatu tukwete kwasi ata yani katika siasa ila siaitho sina bina mono yu imene sio ino yute nasio nazieza kwetha sina bina mono ona zina zomeze bina niko zomeze bina mono aya okay ndio kwa kungoka ba kwa none nyozua FM niona mautu mani maingi muno mali ka FM ende nonena Kalonzo athi kwa Ruto nondo Ruto niwe ukwosa kivela beni wa valai Kalonzo athi kwa Ruto oze kwa siokela mbona ngali ya Ruto nina akimangiwe kwi hiyo haya ozeto abithi Patrick Erika Mbarikiwa mutumia osu wakatikati ni wananga Kalonzo twina Kalonzo mpaka mwiso akamba moyake kuumwa haya irasa kwa kulia manzo kalaka indo muthama wa thinikite kwa waipa ni wakuye na akamba maile kwika ata makanena na wasi omwe aya nzio kilwa ndiko kwaku bwana Ngunga no wethikisia muziaisia na be kindu kimoja yawe tone muziaisia 2 horse race kanamba lazinide na weta neza ni Ruto na Raila na nipo bokera uja Kalonzo alike kambini esu ya Ruto na ende FM no wasi esu ni last option Kalonzo tonya ika nineze manzo kiunde etikana nacho na ndamukuletie nese usungyo wake ni ayende etikana nacho ende wasizia Mheshimiwa Kalonzo notangaza kwita kibela cha president wase ground vara muno bayo kambane otondo tukwase ni kwanikete veso yata nando mease 2 or 3 mayo mwiki ya Kalonzo sabuni jui ningu support FM na nineze mambo manzo tuinake Kalonzo ndakaize zili wauda indi bevinda waize kino jamo dembozo na hizi ningu werekera na hizi katika ukamba yibala bepa hata tusiaiti wabe itingane vile wabe ODM na kitu pilangu azurundu code no kuri name no izito bya ndikira bayikindu kibalikira code no yabe ndo code no ndo tunabagyo tunozionza ito abakolangi mwiwo yali yaduyo ba muzanga ne ogela yonza yi toka 2017 tozo elanza ito abakalangi engline yali dio ba muzanga ngo yili tazio ogela yo ngo ityo ipa 2022 ziano yesu ya Kalonzo na namba ni kilangu azuni ati Kalonzo balo yu Kalonzo ni king pin wakamba ni pa kwa zitu zita omindo county ita tuyo na hii county sio bundini sio na inene sio ndini sio na inene yitungia nikite waipa ndina national outlook tunaenda ndi huko waipa ndina ambayo national outlook ya kana duga ninga umetiazima kwa zeni ni 2 horse race pa ipo na zeni 3 horse races na ondo tukalite pepe kidogo kwa ngina mikit katika presidency pepe kidogo wa patience omezi eza okela kibela kibage no omezi adiko vice president ye kwa athiuka eza okichocho in fact ndo muloza kibela ja president yo bali no Uhuru Kenyatta ndo ngamie mwe abaluka na ninge dai kwati dio mwezi nengo ngawa yake dipala mgeza na mukamba na kila kinzi yake laizi cha kweza za presidency wakati ke tinga ndo ndo easy lukuti kwa one term president kuno kwata mboneni wangelo yes baizika na ndo lama unzima kulite tuende chama ke wanga kwa makuli ne mea boy kana uda chama FM wane na ni chama kile na kwikata no euphoria ina no euphoria tuwezi euphoria ya bottoms up baina mbojua bottoms up ni chao ila meke manna baimo ndo kaungamela
Nikiraima kuelezwa makaelewa. Aye maelewa. Hizi bottoms up meta tamu kuonewa pesa. Mundu okata kuonewa kamika uzie mazuma na watermelon ukiwate. Aye baina mbwelewa. Bottoms up paipa economy ya faulu. Na katika GDP letu ya ba Kenya. GDP ya bottoms up ithoko kwa America kula kuimbeza big ya tumana kwa pesa. Back to the point ndeka nai. Omundi katika Wiper nditona ku galvanize votes itu katika national outlook. Lakini waisa Wiper thina ODM na ciama ile ingi thina national outlook. Na jibu niona makosa mumegwe na ndizikana ni ndoni tuigwa kana ni chaguo. Mheshimiwa Kalonzo Ndoisie, I am not stupid enough to deputize somebody for the third time. Yes. No waizo. Ndizikana kauno kuwa ndoni ka kwazia kaino ni swalo kana tuithitu tunanola mutumia. Na ni wogilo ingiazia my first objective ni kubalucha Ruto tio. Yeah. Niwabinga etu the jonde. Niwabinga kale kwena kale wengi. Mwana mutumia zitu abanga yenye ngama niu. Ni nyoka. Omundu obe news munaza mabambinga muno nezomere zinu. Ndio wa studio nzo mamuno. Nona kana betwika kana Kalonzo na mundu Gideon nimambie kwa mapu kwa jau kwa Raila na ndizi kana mwanzo bani insider ni kitchen cabinet kadu clarify tu kana kwika wo na age musalia na age ni wayo balongo ndizi ama geta kumanya nzebe nundu logo zema bikembe niwako bakanye nuki alange matiwa na jamana hizi babani kana oka ya BBI na BBI ya balugile oka niwe hadilile nundu menda kwa na deputy prime minister deputy chau manzo ndete lakio ila BBI ya sabaratiki na wezi Kalonzo supported BBI Gideon was supported BBI Musalia was supported BBI na kila mundu othe ona wena supported BBI nende no giaba lukande court yo mama ati maswete wewe okayana na goti orongelanga na okayo ni adilile bate BBI ba yo kanundu au mea ni constitution very clear no one the winner takes it all winner ni president na deputy tigo yu moka kuma no mwanzai mweze kata na minister ndwe kwata or no speaker ndwe kwata ibela iwe mano mazi as speaker kana ngano ni with the winning party why am I in the winning party to naonge bela jo okay na either nige cha chief whip either the opposition ikale ngani ni baloi ko no mbakatu ise Kalonzo na ke ukwazia FM ukwazia akadi the last minute do da ke do the last minute with you we cut with you do back page we kwa bateke no the mani mi na mondo uhuru wazi ati to yenda madwa with the mabende tukethe ni kulika wailo lika juu nikaendoka the part of the planning Luizo kwa hizo zirujazo nilizia thela naanza ni wikata thimanzo ningwera tuelezia anainchi naza tumata pia na tuimea naza katika okambani pala tu notethe kwa in government na bazia naza na Kalonzo tona kwa position zio kwa watu tethia na itethia mutua na itethia mundu ingilu no longe na nundu andu azio theni zimepa u ibabe katika Raila Odinga na Raila okutika president yanthi Raila okutika president yanthi okay no awetaki uneza yule neza ako kule nenzi ayo bamugamba tona utume ule serikali na nwanzongea pa ipando bangi pa uda ba serikali serikali na kamba la meaza iditwe Ruto megitone na wazi oka ba serikali oka ndiko aya kwati yabo mheshimiwa manzo omonde ne kwati no monde wenena wewe ama kweni nonse kana mota oka ni mana neni yena nimakweza kumelia kana mheshimiwa ndo aweta ke uketa zeneza na ngunga ba yaze oka ba serikali ndako shangu ndiaona ngunga katika oka na ila tunaivasha mipango ila tuneke na mipango yesu iyo kitumi nda omundi utuko omundi mheshimiwa Kalonzo no ubika Kenya na une akombana na oka na mami na umbano wa oka makaumia statement na negwe kinugenda kuelezea mukambambe ukwatya na nona kinene babi na ingi kula ila sikwenda kuwanewa si Central Kenya omundi na wasisia mheshimiwa Raila ju omundi nukuona thina la wina go South Coast kuko na watu wako andu make kai kwena thina North Coast kula kuna Kingi governor Kingi tasoma na university with Alliance Boys ngadumita Star Boys like tusene muno Kingi tayari ni wokweta Kilifi na thiku andu makume na wo muno na serikali nu wasindu na itaiza kwekwa ni uhuru kana Raila kana serikali yoyote kwa we kwatyo wo we bandu bangi kwa usaidia cost na kunene muno kwa Raila Odinga wa vingi Western Kenya mukona Western Kenya yendete kula ku Musalia nundu ku constituency imwe ODM italeo bita nundu ni kala andu mara Raila lakini kungi ODM ndiza kuona kivila Western Kenya na member amazing kwa sisi ndo kwambie kwekala ona bala Raila ona binda ndiula na binda wanda Raila ndo ana binda mwingi unaona ndasumbeka ona no ndo Raila binda ku Ruto na ndasumbeka Ruto equity Central Kenya
na Central Kenya ndi kwatwa na bai mundu utosa kula ila si Central Kenya ko ithie ila tela ikalata oka na ni kwatu suno gwe musimama na ndiko no ivenduka oka no mpaka yu yose presidential candidate wa oka tukasobya oka with the narc undu narc ya ide a party of political parties no either nomination ila si kwa para chama kibina bai chama kinga ungabasia mundu wangu nundu ati tukaenda maundu maidi ona kanu ndio zamu za kwa bantu kanu ndio rakivelo na kemo ona ila si musi na paka leo ndo pengwata nioje kitumi ekayu kwasya kanu niambie kuchuka kula kwa Raila Odinga onongi ndio ndimo ndo zake la jake cha senate kulingana nondo rifitali endete nondo wewa mwaki bala wabika wakubebezia ndo misi yuko ndo wo musima mola tutwetwe na tafua sima oka inde lu netendelu oka ni tukwenda yetu nenge presidential candidate na presidential candidate juzu ona gidia ketikula Central Kenya pala Raila kwenda kwitia ana ndane za obosa musako kuni mukwenda hoja Raila na adiuka Central Kenya ona yu ndane za kwara kulo ne mo Central Kenya na ndola mamuati kutabia tanika la parliament ekuya mamuati ya Central Kenya mateke bila maka kunewa ni enuku ibela zione ndeduna nimba kuitinga Central Kenya bado baineza umela kulo ina bosa musako hoja baineza umela kulo ne mwe yake na nenge timwele na muthio gise nina bigie bandu ina sia ba utwabika Raila Odinga ambe uyaka nena Kalonzo amusyoka na timwele yake ngu na kenda tusioke ingi ngunge kule lo kosa Central lo hiyo the Raila na Ruto yoto no goja endo Raila Odinga kautabia endo Raila Odinga katika ballot paper nakuona kulo na imwe Central Kenya yumundu lwangu tona ukwata kula si kama Central Kenya ni timu eno ya mheshimiwa Kalonzo Musyoka ya oka ikaana na mheshimiwa Ruto pondu wo onake Ruto siko ima na no woni andu mara ile andu maije woni enjunet ya yasia tozo sumbe ni wito nyanza aise on a light note ayega baiki no light note katika siasa andu ni mama ndiye kila Raila umbekete na jundi joke tuwekikiawa miaka yonde na jota azumbeka na no jota azumbeka ingi ko wasisa na uneni wa Ruto nago ona balaya tienda imwana ijana sionde kiti chama chamba ina andu ala mesudi zilapo tuka Ruto ni watwika musumbe makalunja andu alangi monde na makana usumbe memoka ondu moyo na twa kondo wo kupikia bau siasa ini mbino wakange ka mwiso ke makanzeti ni mundu wa national standard venola munene ni rani mate wa Raila kendo sai kila kibange toni endo Raila no kuunga mweta president rani mate au Central Kenya andu alangi monde watu hapa naende enengo rani mate atana kulo nemo aya mheshimiwa kwa rani mate then wao kawaze nemo kwenda mamunenge presidential candidate no tutabia nende na wasia Mount Kenya ni factor nene muno then wao vitu rani mate then wao kan tinaweza ona pena mundu umete Central Kenya alangi makiti yo usungo tena na wathi nduneza kwabethwa siasa mbene ikapangwa mazongeta tena mazongeta mana siasa ikapangizwa nesa miezi 3 tiele niguo kona yu alliances nesa pana bigeta bandu uda makaja ona mundu embano enda ulika uda na bunze chama chake na ilika uda na kiuke na kina siya ndo ingi muno maenda kuvukuma na uda na wewe ya Ruto enda power ewe kanda nego na kushia power na mundu ngi pondu ila kuyosa no rani mate niwe we mana kwenda kwembalaziana nenda ku ya Kenya na akamba kana umundi ku ya Kenya ainge muno mate unena mo na mate uchasino mtandaoni mate tikilo sumbe wa Raila na mate tikilo sumbe wa Ruto na andu asu ni moto kuka kuthina mo tahoka akatumye statement ito one twamina umbano wa hoka usije tenda na fuasi na mheshimiwa niweze kila mukanene ya ni kisira kindiki wete hapa no ndabi ende akaniso ke bala zindazita to yes zindazita akino ino ketekela nile na tumagirita usunga tena na tayari ni mamba kuwamu ni mamba kubibya mutsi no mo haitano aya akaniso ke bala mwenende Kalonzo asiende UDA Lazarus Kilonzo aya mutu ana kibwana imenukite kwa maike kwa nangia Kalonzo esitwa UDA ni ima ite kitulia Kalonzo no we utonya mwana mawe aya good evening Erastus unaitwa Shedrack Musau kedi atongwe aswonde patatu tuvikia akamba tuyesa kuosa president deputy president on opposition
tuyesa kuona ya uzuaze mpaka opposition tuiona nende na kusoma motomani ni wa Facebook ni Mutongwe TV and about like na we share no with their video yitu vau ndeni wa Mutongwe TV ni Facebook na ndeni wa YouTube ni Mutongwe TV official via Twitter ni @Mutongwe TV ke @Erastus kitoko hashtag ni Ikumbi ya siasa na ndeni wa website yitu twatie kwa alame nza wa Kenya ni www.mutongwetv.co.ke na tuendea vabe mundu akwasi ati FM umundi ne wakendo mbelo ni yakwa ukambani ni tukwenda kivila kinene kivila kina vinya na no Kalonzo utonya kutunenga kivila na ketho ati u twithiwe ovando tutonya kukwata our piece of cake etwa vini kanzao ndonengwa kelo nengwa ne bane kewu belo ni yake ngunga one wako ngunga mwa wazeta FM ngizine ne bill kana be kwa aya mondo vini kanzao bill no kutoma aya ngunga mwakethiwa weweta yetinga nondo motwa wetavo mwivaloka nayo chama na UDA ndiko nendaka aya wewetha motwa weweta ne kwetha motwa ni wokweta mwivaloka nayo akamba mas yanzi mayanika yanika newo yanika newo na niona kau ni UDA na Wiper kau ni UDA na Wiper makimete ketheka ziogilwa ono ya asiati mautomani ba manigeta inge muno manzo ekana na ovungu samido ndizine ovungu weba aya sam classic ya Kalonzo no we mutetei ula wa ukamba we na vinya ngele simu heshimiwa ngunga na we muya mavoko ground ni safi kivila akosa tasimu aya aya samu classic utumete mautomani mengi mbirikilene nenge mundu onge mwana Kalonzo no we mutongo yukamba Fresa Musili ODM is the way to go wakamba to join Tinga ozoazi akamba tulike lave Tinga eto amukamba Alice na ili andoma simoni no kitekwa jinoza simu ingi 5 kwanza manzo umata basi ya lakini maye kuamini ya osu eta wa Festus Mutwa kimandi kamwana kaka ambo Erastus wati ndata nati ndanesa wati ndata amona ni kimandi kamwana kaka ambo ni makendo kwa kedia mheshimiwa manzo na political analyst osu onge nye tamondo ni asia number 1 Kalonzo Musyoka eremeni kwitha kingpin ukambani number 2 Kalonzo ku central vata mbe wa Raila number 3 kwitha we proposed by president Tilasi Maukasinda cause 2002 uhuru avalukile na Moi wese Moi undo waivinya neova netele moke noke ingi ni movia muno na ile kanisa mautumani atatu no sesimu na mwako na simu ikia credit ndoka tome ila ya tomone mundu onge bano ita wata reverse call aje kana na keuti keseo big up men's pass my greetings to honorable Manzo I concur with him Augustus Kate osu azeno kutikala na kumuno Mutwa aende home anasumbua na hakuna dawa hospitali Nazareth Keilo Kilonzo osu azeno Mutwa aenuke na hospitali baendawa Alexander Nzioka akamba tukwatane tuete otongo ikukitu vatengwa atanio vai vando tuthi Mutwa na kibwana maikane na metavyo keluma MCA ukite kiva wade masinga aya John Mutwa kedia manzo na wimwea akamba tuova itina wa Kalonzo 2022 John Mutwa jukini Taveta asandi sana ngata kwa Taveta iya manzo ndinaelewa ni story ya mbunguo asioke we motiso wa mbua na story ya mbunguo yetete maondo maingi mono na ende na ni wote yezo kwata mbunguo sito James Muli tulijua mutaenda kwa Tinga that's why tushajipanga na UDA James Muli nake uno asia bwana Erastus Kalonzo akosa James Mwangi wa Equity ndosa usumbe isini okoleti only 3 Mount Kenya politicians can make Kalonzo president Martha Karua, Anne Waiguru and James Mwangi. Ruto can't pick Kikuyu deputy. Junet already anaharibia Raila to Mount Kenya. As Manzo says, Kalonzo remains a force to reckon but a darling to Adhonua. Endi we motumadibani maingi lakini ni soma meanata ni soma ana atano memo kano sesimo pokeni salamu zangu Erastus UDA ndio chama kamba fungueni macho Emmanuel Juma atumani wa Kelly Sami Mutua FM we muna wako atumani wa katatu no modhama na Mutua makadhi UDA badhiata no modhama na Mutua makadhi UDA badhiata modhame UDA already Charles Tony Kiwanza otomani wa kana
no kivutha na mutua makathi UDA bathiata wego ciongerera ingi mundu e Charles Tony Kiwanza Rob Buva yasia UDA tosha na indi utumani wa muthia Stanislas Kilo UDA no yotwisi haya asini mutumani na indi yu Charles nengelele simu itano yambe neo haya kuna simu na wewe kuna simu these wa TV tose hello Mutongo TV hello usindo nena haya tose ongiolo kunena hello Mutongo hello Mutongo ilike kombeni twenena nao na Simon Kitenge kuma bai lobi kayole karibu sana bwana Simon kila mwana kueleze ni kana manzo wenu kwenda kukengana kana Kalonzo tunakosa kibila but sijui ndio na kitaonekana kuke Kalonzo asije baloni olika uzune uoni wako na Kalonzo amo kusisi ngwata ndio yakamba hata vitu vyo kibila cho sumbi ni movia muno aya tose wa Kelly hello Mutongo Ikumbi ya siasa aya newa wasu aneni haya hello Mutongo ndi komukomie hello Mutongo hello twinena nao ezune Benjamin mwaka Magendo karibu sana nenda ukulia wana manzo aya ndi komwa hello Mutongo hello Mutongo twinena nao kuma ba Nairobi ongelanga basa tafadhali nina wala mingi yue Ondolando no kulia mheshimiwa Manzo hello nuko kwewa endea Ondolando no kulia mheshimiwa Manzo nendo kulia mheshimiwa Manzo yitawaipa mebangete ata nondu wa kumombilaisia kamba nondu wa vinda ya kuosa we register ndo ala mate registered okay weze kwethia andu maitu mamuika ne mosa kula na chama cha Wiper nijetha na command company aya no zongewa aya tose simwenge tose ile tiwo chaos mbili tumalize aya sawa hello Mutongo hello tuinena nao neto Thomas Mo aya ongelanga wase mutumia neto Thomas Mo kuna kuma Kitengela Kitengela karibu sana naendelea na kuirudishia kile cha nikisio cha Ikumbi ya siasa ni asia Kitengela ni Wiper damu na tena wasiwasi na Kalonzo itomunenga kivela ku andu alangi maende na kukilia ndomo niona temena wasia ama nekana ona Kitengela akajado onde tukwete Wiper asante aya asante sana tuose wa muthia yes ya muthia ni yao hello Mutongo hello aya nengeonge tumino kelele nonge kuna simu Faith twele ase Kalonzo tosha hello Mutongo neta mwendo twinena aya wase twara neta mwendo mwendo iwa Kibwezi Kibwezi karibu sana Ikumbini changabuka iwa Kibwezi mwendo ndo changamuke kulio mwendo director yazia nukomete tuose wa muthia tuo aya hello Mutongo twinena nao winena na mwalimu angate ni numete bage tu central kitui mwati ndatagu mwati ndoneza ete kule kana woni yuoni wako nenda ambongeze ya mheshimiwa Manzo muno mwagetheka aya nowe tuyane zimuju
Wazemba endao gethi manzo. Hello bwana Nzomo kwa kulia nzamba esukana ni lazima kila mundu ukambani ethe wiper nye ni veva nzeve nzao ya UDA chama kila kiongoni siandu aingiva Kenya atikumbea siasa at Mutongo TV Erastus lilikanya manzo isuni yela ya mukatene niyo yesa kinyu kila kinene kwou aeke kwasia angi mesonga tene useto abedi munyao Kioko Patrick late President Moi alisema alimpa Kalonzo bendera lakini akairusha chini. I don't see Kalonzo presidency unless miracle happens. Meli ishangoa nanga na kavi ni kaane. Deacon Alex Ngila Honorable Ngunga niwe ukite MP mavoko ayo. Sabina mwema Erastus hi Sabina. Mheshimiwa Maanzo. Tuambie nago. Be kindu be kule bagulo ni kwate no yakwatia no registration na registration neso ni lemo kati naweza age nagwazi ome mazembi tene no no say nigo kazunikala ka mukate niko kaisa kinyukiraksio na yengi na katika wadhi na wadhi uso wakamana siasa ite formula siasa si nzia mbingi muno na besi mbingi muno si kwikika mutho mo siasa ni mwasa muno tayuke cha kubibia musi wa mundu kiu ni kiwete thina mwingi muno ki siasa kiu cha juneti kwazia tozo zumbene wito nikishoka kebendwe message maingi muno kwa siasa ko kila vinda siasa yendo aundu na no so andu makenda na umezio makeigwa ni chao musimamo la oka ikosa one amina wumba no ko ituka nendo nangania musimamo ani kwa ndio kaenda we musimamo musio ki siasa na ndio watu na wenda ti lazima kila mundu endo katika wiper ti lazima kila mundu ende kila na itu lakini ugo andu mbewa percent ya miongo kenda ukamba me katika wiper wazizia ndo maana kunikula kwa MCA na kwa MPs kubado chama cha wiper 2017 tunene 2017 2017 mena tena percentage ndene muno kamba na wazi percentage hizo ino yoyevo 90% ndikwi kwata ni ntheyu kana ni nthuku nundu ni ratwela babi na mwene wewe yake betiketasia meamba onjakana kombe matano njaka mutui ndio ndutia mundu waku au ngamete president ukakunionge ani weze kulwa mana seuma netajo ke baba kuandikithia wakula ndia seithio ndate ya baluguta ambai no bagato ambekwetikela o atongo tuendera mobilize kwisila mitandao ni kwisila isese nitakija Mutongo na kwisila maredioni kana mukamba ni yose kula nenda kwa report ila indetwe yuma kwa IBC kela muthatha mundu ni nene na urongamie IBC makuene nanga nena no urongamie MC kwa namba siuka nthuku muno ona nime oima katinda bandu wizebe andu ingi muno matayandikithie kula BVR yibau muthatha muima paka lea kuka mundu onomwe wandikithia kula kwa uthi nomwe windito wibandi na ibandi ni mbingi muno kwa machifu ndando aza kibandi cha kana ibo usuzie enda wose kwa chief na kana twambe ongelanga i namba kwa usu windito withi nomwe na kila kingi tukwika tutapanga omunthi na Mheshimiwa Mutula Kalonzo Junior tuthio keithia ndu twambia winga parliament kwa sumo ile na parliament ino ibingiwa na kenda ayumbe makamombolaize andu kuya musikenya yonthe na wasicho wala kunitwa embu pa central line ni ndasa ndo makwete kosa kura ngwa kamba ba ila ino nomwe kuno ngwenda kunengo mukamba challenge o amo ndema tuthikizia ame Facebook katika mitandao ile mombolaize mundu nomba no umwe awisi utosete kula oze kula nengo kula mundu wonda wize na kibande ndao za kula vanga onduni wende woze kula nundo bandu osete kula wana wachange abana wazi yuwaze yundie ne yikora kundu kuloko ne yundie twike ndo natedia wakita ukengana wazara ile ne yikora kundu kuloko ne yundie gone ODM wosake pono ni kukulwa kamba owipo wamama yona malito UDA ange maona malito ku ODM tuima bataju ndelo nakale myaka 10 ODM na nto meseneza na kala kadha ukawana kenda uzumbe woneke no tukese vile okay pono wo advance mazije magazeti momo ndi mewete makulyo me kicho zetu nene abaki magazeti momo ndi manation
na ma standard nondo ikindu kibikito kethe ni chumu kwa kila mundu kwa UDA no chumu kwa Raila no chumu na kwa Kalonzo no chumu aya ke chumu nenda kuthingilela kau kana mukamba bonte balawe onetha we be akamba me Narok medukezi amutongo be akamba me Garissa medukezi amutongo be akamba me Taita me Kisumu me Eldoret vikiana kwe yumelia uthi yandikithia mukuni wa kula ita ti lazima kwanda yati lazima mundu winuko ka yandikithia musi andikithia baloi andikithia balawe nondo nakuya kana mutongo imuthuku anyivo wa ne mundu rota kona kula nando soko na kula otena kula wena kibande wena miaka 18 waze anye ndiye soko na kula enda we yandikithia yutu onena oni Monday enda we yandikithia kisese kila kiba kube naku tamukuni wa kula nike natu abikatu 2022 uwezethia wenena wina kula nyenga akuneangania weneo tiko na zimu ba tiko na kula ba mitandaoni kitu amina chakula nimo yandikithia ta ko ni makula nize andu mai kombea Siasa ni ewi muno bana FM niko tukisema Mozezia na tukisema Mozezia mheshimiwa manza atu ya okaoni kwina mauvoma nine twetelete na inde mauvo ange ngokwatanekana mheshimiwa Ruto nage nuko thande kama kuweni twetele chao muthenyani waoni FM niwo tutabazi ambua na sua ya Siasa yue twambie na oka azandi yue manzo niweze na ndere kiro tabia yu manzo paketha veke ndu wezi na mwana muzio nundu yuba ate kumbeni ne kumbe pe thousands if not millions yes utono matabia ate kwa oka telekele pana na ni opportunity onzeo ya matapio kasamone theka yini no zio waka metumia ateo pena chenga tona kwa oka kwa oka pena chenga ne jenga kitike ini muno yuni jo kuona mazi kala ndima ke ko masabu kwethe masabu nimekwema nundu wasizia nuzi beke ndukita wa kusoma akili muno wasoma akili muno ya twase ya mundu ta musumbe ya mundu ta musumbe wa muzizia muno ila BBI na lele kuenda through wa muzizia yu undu kwesilia okay baina ndo naona kaka ake yandu ati ngwete kwesilia ona lakini wa muzizia akili yake undu kwesilia akwete nitokwete kwiya oka ati kwa sisi kana ni musapoti kwa sisi kana ni musapoti mundu makate kambala zino zile na ndio wedesu siva sio mezi sisi kana ni musapoti mundu munini ya muzumbe kana Raila kana itinga muzumbe emeu na muno 20% no 80% ndelekele ba ya nomba zio beba elekele ngale kweno ingi yuko yu oka yu katika alisu yonde ndina otheu muno na be kindu kuma cha oka chaetie thina na chaetie thina tene muno pe kindu kuma ta product launch yu muthana wa mbeola wa thikumiria kindu andu machoni oka ya chumililie nai na ni makasio kama kepange nikana machumilie withie ni chone kai ni kindu really kina bina niwezi mo you pe kindu kuma kene unena wochuma ke ikiwewe yu mheshimiwa waweta pendeka kindu kibwa na ila naka ya tene zo uwo ula wipo yukenyela twinayo nona pagua muzumbe ya zino kwenda support itinga pe no moeba nona mundu wake mani ndi mwene muno ayazie kunea ODM the ODM wetake aya nukuona obuke imani kimani ndichene muno kiasia nikizo kunea waipa na wethukise simwela si okuno bana okuano maiko yate ithie nitaendie UDA nendo kole bechu ichao yu waipa chama ni maemetwe ni kwiyandwa ala mome ila 90% ya wetwa ni mheshimiwa na we mheshimiwa tiwe ta mundu yani pe factors is around it buke there andu ni makwete oponoka yu andu akuwa mayazia ti UDA ndukona ta matebo mebo nundu nitonie o number ziba 35 kona yazia ti ithie niguo ti UDA na itwa kunia mundu itwa UDA yuke wikweto kuya kana waipa ni kweto oponokwa nundu yani alama na atwe makiati yeme 90 niso yani ni manoetwe ni chama muno yani kimanoete muno na niwe zingala kitumete kimano chopeke ndu ku juneti unani juneti ku aizi ati uzumbe
twetha usumbe ni wao yuni ndo kutabia ati katika siasa ndo pekana katika utongo ulo kwenda ndo makwati wenda ndo makwati omea ati na no mega hawa waipa mame ati no na round you no ugete ko ni tende state house na Kalonzo kwa gethe musumbe na ni vitiketho sumbe we witu yuju na jogu we ineno enena aguzila la inogwa ziwetwa meru na ziwetwa central enena aikuze ni kana andu mako wati usumbe ni ugite na thene mwenda uketu na tithi ana yulwa yana kana ni woka only line yesu ni strategy yu kweta utumia ya kukuza andu mako line ndukona sindu ino ingewe implication ko yako ngenda ndo pake kukunge makama ndo makweka nayo lakini statement ino yake muno asiaiti ati nienda andu moke makwate lai nundu meitwe usumbe ni witu yukelo kwiwa uona ba andu yulwe kumitete ile kwandikithia andu kumitikithite kandikithia nendo gote yeke tumi yani mugamba ndene in state house yani ndene yani kazi sabu yoke tokete ni withi tukite yani ndene undu mukambola wake ukwisa ku state house nijo kwa nawe wanaanda kwa chibu yosu na kuine makana ngule ende mukamba wene no mukamba kwa enjoy kana kwa kutana bikalanza wa serikali aye ninge katana kalanza serikali nza yeye toka niki ndo tukize kutabia yumundu no ziasia akazia nijo kuona andu mazeko kwa andu maiko yati kwete UDA yondo zugwa maiko makodi nizikala monete we ndukoneta monete mbesa monete ka yani oka sigi no ke omonia kana ni batoneka UDA ikeso sio serikali ini jo kuwa mayazi you okay ni tugere ba UDA ni kana serikali thise ubwe withi ati ijau tinza kumukamba ndethi tugere na kabanga wenda serikali no kwenda muno lakini kama sapu isabu imwe ikaeta wa probability thila hizi muno ya probability the probability ya mutongo ola witu wo kambani kwizo twika ni wa this state house iko kawana out of 10 yo kawana out of 10 nicho kuona kindu twita correlation ati yoka 1 out of 10 nicho kuona mundu umwe katika andu 10 ala metelo mageya ndikithia no kuthi kuyandikithia nundu azizia eona yote ina chance yani nimakwite ngo you tika kwata minukila bungu kole kolyo yeba yazandi tienda formula niti kwenda kuseobya formula nzeo ya akamba maitu maiko kwa ngo ne formula ne utabya bala hii formula bala yanangigeta kwa waipa yuri ba kwa mwajimo yukulwa mutuma amuretekela hii formula yanangigeta kwa waipa nundu waipa patenguwe ne utabizio bana yazana ni chako chukuwa yazia ina 90% uzunego 2017 niki nikuthani tunene mukamba nunene kana serikali ya kuseubwa pe mundu itu aketha yebo na kwanza ni mundu munene muno nake akeyungamanithia na puyu ete kulira ingi Titus mwema Titus yasia kalata karani mate kakatha uko ata considering Mount Kenya factor Kolia FM izia director kwako kuna gibo ati nendo gutapio kwa running mate ubo wa running mate no makatika sindu ila sina pinda muno inde beke ndo mangwenda gutapia yu mundu nendo kunenga i negative ndiye ndo gutapia usungio nendo gutapia kila kitetha kila kitonda gutha kite usungio na kila andu mekuona te guo ketha usungio no ketha te usungio ona nendo gutapia ba umundi kwanza nendo kusaanise yu ndukeza kwasia na ndiye sikana nawe ticho ndukeze kwasia etinga na kami maithengeania ndukeze kwasio na baigeze kuma mundu wasia etinga na kami maithengeania na ndo gutebya kitumi peke tumi kimwe kuno mathengeania peke tumi kimwe kina thina bantu yuni ukulia ati wone wezekala kituma nomba ibi baba ndo gutebya itumi lele angewezia kubya nyumbani ndo inge mawetazi ni fake ni meandaje ni fake nendo gutebya kitumi yu abebya manumba maneki masabu ithangu ni mandi kama siati ivye tatongo izi nthino miaka 20 aya na be andu ange matongo ike miaka 35 utienda yani tienda kwa sindu sionthe titatekaneti thengeania namo nicho kuona yani andu asuma bangite nimenda uzumbi angalau mathengeania na langa na hiyo sababu ya rani nyimeti nendo kuteba leka yate yathina yes
ila andu mageza ikalanthi me soba gonga umezi no kita kwako ila andu mageza ikalanthi yu no bia ila andu mageza ikalanthi me soba ni nendo watazinulika na withia mheshimiwa na ngawara ila andu mageza ikalanthi me soba pe kulyo makekulia ni wezi kima ni makweta otu yati ni meenda running mate kana megaloba matine yonsumbi no meenda running mate na nimo matu yebo miaka 35 kwanza me asumbi tigo zata mateja muno zaidi namba ya keli ni wezi maisi meenda running mate na nita make en lazima temenenge running mate no lati umabundi sio na mazende nweze lekala magana waenda 40%. Onani ngutiwa na FM. Ndo bado kisa. Yakani wetoka kumani kana no banya material. Okay. Yo lati umabundi sio. Tike yumye bwata. Na musumbe akendo atepo ni mama sumbe ka automatic. Musumbe akendo atepo ni mama andeya. Na makwete kwa pesi ndu itatu makwete kwitia. Ni makwete kwa azia. Ni makwenda ivela sio PS. Not PS, yes. Na nimekwete kwaje nimeenda lelo. Na nimekwete kwaje nimeenda kiwo. Na makwete kuweta kilomita ila mekwenda cia lelo na cia kiwo. Na muthenya nezilite lelo uwathika. Ninonie kibwa ukikitwo bandu igande kwa mheshimiwa fulani. Na gazi abandu kaunti enenga mbeza cia no nane no mbeza cia no nane no akithu thiba. Ikulu yukethia ni wailo thikalanthi wichambo. Yu nendo kutabia pesa asikeso obikwa. Ni utavizio bao mundi pesa asikeso fakitezu ndio wetwa nundu yukindu kilati kwa iteti joju na kilake kwetu yukindu kilake kwetu no gemeto climbing the mountain peke no kwetu ita nenda kutabia kana climbing mountain na meoka manenga na condition na mo atumia no ngemese kukulia yo ni mukulia ati dote normal nundu ki mountain ino na miaka miongo tatu ajana na hiyo monde lilikana ni factor nene no ndio yeye nakula ni ngwetekala nakiu ikulu le leso ukule no nandwange na niyo kuona niyo kwigwa nyendina thina nani mheshimiwa Manzo nimeenda kwambata nyaoka ithe nimeokwa manaune nundu makulu azukuwa ngi ukulia pe uzunge wa 60% wiki ndu nikibwa oko na that yoka haya wiki ndo nakivwa oka na ngati oka ngunga asia oka ni alele na ngunga oka oni nimeokomana no mheshimiwa Manzo no wabithu wakiu na mheshimiwa Manzo ine na manane kawo na geruto ni wani tokela makuweni muthenya no waoni yu no ndo no womesia muno kwa ivinda ya zai mwana ni waku yu nene kana nambo change bape FM ni mwe ando ama kimani baibulu na meta ndo makuwa baibulu mwetu mwanake aume mumaenda wala uyi na nundu mena kila mena chitiwo umunthe kwa ngatwika nyine na ndawa ile kuwaite wula wina nyine na ndawa nukanioneta nukwenda pa yake imani pe kula milioni na nito nyongeleka notena ziondo zumbeka notena ziondwekata Ruto onaka liza Kiamba onaka liza Mudeba ateke imani ndeke belani Raila niwezi ateke imani ndeja ndeke belani ndi gema ya muhimu no informe gema la yetu gema na umazima thiba molo na mathi kwa kweta kwa igi wa mwera na mathi kila pando na lame kizumo na lame bando mwende mamungamele kutukiba kimwe na kila uhuru ya Asia ila umazima iza kwa Asia umundu ni weru mazia kwa Asia ngwa mazia ni Peter Kenneth yange mazia ili kinyanjui ula meza kwa Asia kila wona umundu Ruto ati ndakiamba na tusokorunwa baki ambuto bagere lonjo la mpio naza ula replace ko inange naza mayuma omcoming ndio umundu bunundu ageno kiweta running mate it's so Raila ndai kwa mungu ndai kwa kabogo aziona nika bakibela kakosa anengeja support yako aje na ange memomo support kula yake diba sio umeaziwa na mbona nuneme kwa kamba moka kamba ndio pia kana magazio kizika no Mombasa maeme buneki kwa UFM paiki tuchagwe zazi watu na 35 nacho aje au meale umetwa ita nuru imezekela menda Raila nataka bika president ya tena Mount Kenya na Ruto ndo kwataka vile tena Mount Kenya na juni Messi Anomba kama ndiba hapa Mount Kenya Foundation ina kila foundation zio thezi ya Mount Kenya baduleti yendu meta wa make watu enda lelo kilomita zaidi ba ngilio ngazi yes ukatunenga ma PS 500 yes ukatunenga ma PS 100 at the moment ngazi yes ndio unogeweka number 2 yes nino ndiba Manzo baba oka ku issue statement you know to me is neither here nor there statement is uzuiwe nela izia uzuiwe na zia zo mwana zia thina zia zo mwene mundu Ruto na mundu Raila ila andu mana endie mazia no na umeama eme
maemeba Mount Kenya Mount Kenya hizo statement zio soma pa statement ingezo manene kwa hizo mundu this was a Kalonzo ni the most senior katika oka amelama jiru ni most senior enda musalia na mundu wetangula na zia wetangula dadi ava ndenge mutangula na musalia tio kindu kimu tio ndo muna mudhamana Kalonzo fikula tio ile ipo mundu ongelaga na kaola ulonge Gideon mo ndebule naso so far Gideon mayedo buno ezitwa yomoi o Gideon ndebo tukwa umu labu we gitumi no Kalonzo na musalia Vela makwazi mo yetu buno ndo factor ya best ni factor ya best funding na ona no akaya mana imbeza na nuwa moi akweto dela ila moi kango tabi Gideon moi no family nene pala uro ya moyathi onaga moyathi mane wethi ne kala okari nundu kwende kala akagito kwa toko kwa kwa tukwa baba dilo umeli okay dilo umeli Kalonzo na musalia babe oka problem ka funding o mazimeli na be oka problem ka with the late manezi che honorable Manzo is you know tuzungie tobediza wadi utana mudala lakini na kwa idezi Ruto ambiye campaign on 2017 2018 na jijo ke kuzi fashion tayari kwa Yesu bebi ndatwaina munyaka vano mheshimiwa munyaka atweka na Ruto ambiye omami no umoza wa tamu ya keli no ambiye mambo kasarani mazwe wewe aidio kasarani no kelito kuyo lo boyo kula sia 2022 na because state house okay ndio Juko ni ngwazia katika aumani masembie na mazembo no masembete sindu mbali na ikokela no mundi wa kude Mkenya yote oneka pa au kambani kwitu nizi president ni beyond ukambani Wiper ni chama au kambani ndo awe maiko nazima bao ngina na lama ituba alama na Wiper maiko azenda Wiper na ni mtu enda tume katika presidency tube Wiper ethe ni manzo kuti cha kipela cha MP pa Wiper tu ethe ni mundu kuti kipela cha governor pa Wiper lakini Kalonzo kuma pa ya hata ndo ba ke ilobi Edikula konge he must go beyond Wiper. Okay. Pakethe ena pate hicho. Aya, go beyond Wiper. Wona oni nicho to ilete la kuma kwa oka. Nye unaona statement ya PR na kuona tu relevant na tu kutoka kinduni lakini on the ground consequentially neither na any consequences. Ruto Makueni kinujua lo crisis pono manzo iko bado lo kwara ni amoko. Lakini nduge ne dhiwa wangu masumba kinaekizio. Ona mwanazwe independent. Ogana mbe iwa ibairo le lamba ile tena statement zao na juu kila tu wana baba wana mindo ya penetrate you udo ku ende no penetrate ye no penetrate uda yo ya wipe ndike ngeke kwa ya wipe anonyo mukwaje no waze kana uda no kama kan aje no kama aye kama kanini ka uda tia hii FM no ye kama kanini lakini tika kama kanini kila tu waze miaka kwa menini lakini kama ni bushfire na ninge tu ubiga simone ba katika Facebook numiene kila mundu ugewe manza la mozungu wakuda no anaanza bigele si kwaze tu dadi no guys ya penetration index ya uba ya uda ukambani iketo ya Wiper okay na for sure Wiper 2013 yo ya 90% 2017 yo ka around 85% ndio ibala Wiper inde mono na inde mono nundu ethe bai governor Gilunde boy na gavana Mutwande boy na kibwana na gani wethumisi yeye na zu katika county district la situ itatu ni mo county presidency yeye kwa hiyo Wiper ina grip ile na kwa tia bau nendo so moto ni bano erasta sinna ukethia ni na keleka please ndabesi atongoi asu mathingilile ene ndi kwikala na mugo siasa ni za muda political intolerance is never the way to go maweu mboni MP aspirant ni muvyamo no mutongoi ende kiumo isima manzo mo nthini wake nenea wengo tekosia kuyamba kuwena twene tuo oni ovo kwaku kwi andu ingi methetwe mayasia na makulya makulyo ona ingi bama tuma SMS ingi makuna zimo Kalonzo miaka miongo 36 ende ni wotongoi kumemo yumbe akatuika minister vice president Kalonzo ekite hata nikenda kavikia abantu ba kana no wakatongosia mbai na kile kivera cha president mheshimiwa mundu wa muthembo so musonge hata lazima kuna cha Kalonzo ekite hata basi ndio no mheshimiwa Kalonzo wikite imesi ukambani na ingiite ukambani kana mbe ukaila si ukambani Makueni kekatiba mheshimiwa Kalonzo musokati ndo na thwake damu yende sai ona konza city ndindabo ila wa vice president sindu izini wote nzidile na sia luma na pe bantu wange pe project yekitwi yeta wikithuke irrigation scheme isuke katiba mheshimiwa Kalonzo ona batenda ba bikastima kana ba kenzo metao kana ba kuna we wote wasija kibukela ke mwingi cha through Italian government
lelo yu wa nondo mheshimiwa Kalonzo tindai ni lele sinu ila wekia lelo wendete wote na nje ni wa Makueni twathina muno tuithi Makueni tama ba masako nondo lami wa thalela katumani lami usutwa nengiwe kwisila connection ya mheshimiwa Kalonzo kwa ndisia warabu twake wa wathingi na wathi makindu na nutete tiandu muno wasese ndula wikite nza wa ukamba sibo mbingi ila wa minister wa foreign affairs ubo wa Southern Sudan ubo wa Congo ubo wa Somalia nundu mugenda mutuanie na ndume mathina indi yenywindo na thina mwinga ingi muno na kindu kila kipata pyu katika tongo ya yuma unje na amevo mundu loto ne umianisia na andu angi na makekala ugethia matina thina no mheshimiwa Kalonzo Musyoka andu angi nukuona maikete kilalangi ugethia ndauda niyo yasumbika Raila na andu maku ndaiko mwese na endo rude ka ikasumbika ikende tiete alangi na kula nini muno no tondu tuna ile 2017 na kwili kakauto na iko nuweze kwekao studio ndo imebika mundu tesa ambo kabaya ndeta ilo bindu yekithana niyo capital kondo sindu icio ndazi unenwa pate muona batona nitwe sainya ithe to so sumbe ndandira ilo so sumbe ketekela andu alangi on the Kenya etha ndi ruto wo so sumbe tuketekela andu alangi on the Kenya ko uweka konzebe no mbingira siasa siambao kuno matisia kwethe ikunitwe mwaki nene zivubewe ukethe awona mbona Raila nendo yana ndo ingi muno na rale nyingi muno natika ya mwisho kura ziatala na natwika president kondo pepe ndo mathukuma amakilete mataune na mundo aya ekango kubebe kulo ibano kulia mheshimiwa Manzo na FM ati suppose DP Ruto manages to consolidate the Mount Kenya voting bloc, will there be anyone among his opponents to beat him? Uzetwa Larry Johnny ambe wazonge ya FM kenda Manzo azo aka consolidate il carry the day akazinda mundu loka consolidate Mount Kenya ni woka mundu wonde na nakachunene mabinda maingi mundu loka athina kula sia Central Kenya anengeta conditions zilo enda ni mheshimiwa Ruto niwoka zimbe kande enda ni mheshimiwa Raila na kukia bunda ndaboza damu za konomwe niwoka zimbe kande enda ni Kalonzo wa Musyoka nutu too late enda ni Kalonzo wa Musyoka ka convince ma Central Kenya ma musupport katika meza kwela Mount Kenya yu muroge to kubala yumo na ndeo za meza kwa kito bala ni Raila weze Ruto asembie tena asema na andu mamwina na moga mewa mwekuyu is only for fire t for sale you kalizi kadilile kalizi kala kana ka mwekuyu na andu kadilile yu moge to yuko za kila moza na gwe Raila kito bala bemba na mwabu wangu Raila ugala na 8% ya Mount Kenya yote ameruma mwitekelete 8% onatende onaniwizo na meru pepe mampi maudie yatu wako Raila nibetha mampi maudie mabubu meru mwenyewe hebu nimepata nake in fact let me tell you onatuka kozi andu ama na azia tuipe makwani ikwani ya mbeya kuipo ba Kenya ilo kwa Raila Jaramogi Ruto kwani yake tukaiba 20 kuna 2017 na ikwani ya Ruto hizo iba makwani mamo itu ambo Gideon moyo kula moyo mamo na mindo lakini ya Jaramogi yule ndio ile kuiba yule 1968 aya Kalonzo dai kwani wazo dai kwani uko baba ne kulo ibano hello Erastus kwa kulia Manzo okay Niki Ivande siesele twe kozi Ivande si amwe wa thanda mpaka wa leo yaisa kuma de na wa ukamba kanani Kenya ni de na wa ukamba kanani Kenya ni ngewa ya Ivande nende ba Manzo bene kule ngea kunatia nayo na bano Erastus okay no yo isu yo President Uhuru akamina tamu yake na ayema kuendos either Raila kana Ruto chu kethwa na impact miao kule FM please yo akamina tamu yake na ile ya kuendos mundu nenda kutabia na sakana mweso yu nozi kuendos mundu either yandu make alama make imani kuniingania yuni ko kuendos mundu ni utabeje bandu make imani mume atabye ne Uhuru kana mate atabye andu azima kathi bandu bamwe matabirwe ne Uhuru kana mate atabye makathi bandu bamwe nayo katika handshake ndio endorsement yidi nundu aye ela Uhuru ya kweta muwo kwa undongena eko imenda muwa mko na biashara tu nela maandie magetha nyoma azima magetha ni usitu kwa yuguthuku izo dia endorsement nani yake ki no jo na kila gene Uhuru ene ku implement endorsement izo handshake lakini kupikia umunzi kiimani kupikia umunzi bado kiona mheshimiwa Ruto
kine za bana na kula makwapa Bithi Patrick siendo isumanzo okueta nisi ovungo sialeile kwambe swa vice neki na inoge vinda ya Ruto. Bithi Patrick. Aje faka damu yambie tene. Faka damu yambie tene. Yambie tene nye mwena unatana baduka member of parliament. Ela na secretary of cooperatives na vinda ni mheshimiwa Charity Ngilu wa minister of water. Kwa ule kikuo na President Uhuru Kenyatta ai deputy prime minister na wa minister of finance. Aya. Bora Ruto kila vandu enda ona nite siendo ila wekete na Kalonzo vaikendo. Ndege ndwekite stima na Ruto azia SGR ina stima isipo simsia Ruto SGR ona sindu hizo ndezia sodi lwe binda president Kibaki katika vision 2030 Biblia ya azia anduma kwa maani kwa umanya no baka kamba mepe la maima man siasa sio bongo mwingi bono siasa sio bongo mwingi na kila wendo au tabitu kala kila wende ukuto nao ka Ruto president akamba meme kwa chame yude tukathinda muno tandhi na kwa karaila president tukathinda muno tandhi kondo akamba make kuvudia akamba enzao ngo na education maimane asiaiza maimane vice president tiwe president Ruto dialogues are credit cha Uhuru Kenyatta kazi aneki aneke angiata na kwa ile kwa azia twekie pa kuduketa twekie pa kuduja twekie nina kuli tukula ni azia tumejenga kuna bikie bandu ambize na tumetenga yaema pabi kapandu aika uyingwa miradi yoyote ya serikali na wanaume wa miradi ya serikali. Niwezekana kwa ndo maana jambo mheshimiwa Manzo wote. Mundu ona baimu vice president wa Uganda tabata. Ona Tanzania Zulu tutamania Africa president. Wa Rwanda baimu ndweze tio unenge. Wewe mtu amandiketa kama mandika America nicho. Amandiketa kama mandika America nicho. Ngei na zimuku. Da mandikio sio. Da zinduizi ya SCC na jao na imatia kwa Uhuru ndo kotirazi ya tume. Baikiro kitu watume. Usudi president tamu ya 10 years ni ya Uhuru Kenyatta. SGR ni Uhuru Kenyatta ya ni yake. Stima ni wa Uhuru Kenyatta. Laptop hizi hapa sambaratikie. Ma stadium ni masambaratikie zile zote hizo. Kwa hiyo kazi tumefanya. Blueprint ya government ya pinda ya zetu ikia connect 8000 homes to electricity. Si yakika by the way pa ife pa mnaeka mundu. Mimi obizi nozuko kasi ndio sio unenge. Aya. Yes. Betikile namba soma mautu mani meva no. Chalo toza simu ile itatu. Aha, naende. Yes. Ando bazimu kuna simu yune anda simu itatu sisi wakati minute. Simu itatu tweko bina kilungu. Kuna simu inamba simu ni simu niende na soma mautu mani atatu ana bano. Uliza Manzo Songo alienda wapi ya nazara zigilo ezumanzo ndwezo ongea mwana angia Ruto izitwa mbana osunewe ari kitoshi aya na akitaita simu ya mayasia kwa ngunga maanisha tuyetele Uhuru ese kwasi Raila tosha tuyetele Uhuru ese kwasi okay ni waisie kwena nagu chao zindonenga simu izu kuna simu mozeisha nigenda sele yatwa minokelelia simu itatu sie sioka yambe wita wata hello Mutongo TV hello wati ndata we karibu sana vai kuombeni ni azande nimbo kongo kuma Mombasa Mombasa mwaziata niko zezi ndongere je ni watu nimepite magaide ka no matavia te mo gwewa matavie nimeke kwa Ruto kuikindu nundu onamo nyumba ila makite ngombe mazoete ona akamoma ukuto kone majani sio uga yuko Ruto kwa jani ni mutendere nundu mekite na Uhuru Kenyatta na unguliza Manzo inona esime wangita Ruto maukuruka kuno Mombasa undu weka lonzo takuruka rifitiba le kuete kekura ngozongea kama ina aya asante sana tose wakeli hello Mutongo aya hello Mutongo TV on hold eko tuweka on hold aya hello Mutongo TV koma komie chao ziwaziada UDA all the way Kalonzo nde musimamo kava muthama Ben Banche tose wa muthia aya tuchukue huyu hello Mutongo aya uzio kwetu ithukesia
kana azimo Charles no mwesimu Manzo tabya Kalonzo nesa nondo ground tinzi okwa oyu nondo Raila sako kaukamba na yosa motwa ngilo na Kivodha na neto kwa takamba zombi Elijah ngalekosea kitese okay sindi soma ambia Ngunga na Manzo if kama Ruto hajafanya kitu basi pia wasituambie Kalonzo alifanya kitu kwa sababu hajawahi kuwa president Joseph Musyoki. Haya, ketha Uhuru ni waisi Raila tosha mbona muyasia Vermont Kenya ikewa yelekele nivo ikelekela kwani ko ikwewa ko ikwewa kiana we haya ende uno wamudia yo president ayesu nzo miewe okay Manzo ve ukulio wakulio ina denegwa mutumiosu wawe ta nambe namba kwitikila ukamba mbe wena munai kanu mwingi na tenai kanu muno matukwala no geta bai kumbini ya siasa rangewa feedback ya kamba na pena negativity nyingi ukethia akamba ni makuyengo ni mokilie moko na tita mekwetie kindu kibasa mekwetie andu ange ona matekwetie andu alamo nenda kwa mutumia usu wacha tuwe kundu tuenda kana ila tunaina Nakuru ni kuni Rift Valley na mheshimiwa Kalonzo anapokeiwa nesa muno ni mbai cionthe ila cikana Nakuru cibangite nesa sino tongo imuseo kuma Mbaluya andu mekalita nake kanu miaka mingi muno natumia aima ala maungamie mbai cio ila cikana Nakuru na mana cia kila andu ma Nakuru manene atumia aima matea bange mana cia kindu kira kithina cia Nakuru pyu kweza gwendwa na kura ni kaula ukita waku nondu maenda guthika andu mo makathinia ku na mo menda na kwati wona biashara ile cio siku menda serikali ina mugu na mo meona mugu uma palabe mheshimiwa Kalonzo na bana igwa kamba ingi mena kibuthia palabe mukamba palabe utongo wa mheshimiwa Kalonzo nenda matapia kwene no kwene na pei kuwe binda yaza sindu ini si kwebuania nundu mbinge tekita weta tetesi usungyo ni mwao na pile vile niye mukamba kana usumbe uma kola kwengai na ngai no bangite okay ndo ngai yabangite ne Ruto akazumbe ke museo na yamuthuku ona binenge ndeno inenga musumbe muthuku na kenda yikwate mato na kenda yigwende bike na amwe aingi mana sei woyu matao na binda ya kanu mayao na 88 amwe mekona kura na amwe mekona zibuba mayao na 88 mayao na 92 mayao na 97 kuna nasomea skulu siana university kwa ni muno 92 na pesa na ita shoka secondary national high school andu moiwe kula ibetie na cia ete na mwingi na kindu tukitaatha la Kenya na kivona ni kiito muno kundu akakwibinga metho na kwimena na kwacia kwikwa na kwikwa nyende ni sina sana na mukiovea kamba ingi ona balauti anaye kanu na ndwalita kwamba kwetungia na tunaike no tunaike tuteza kuona neza kwa Raila kwa Ruto ona kula kwa Kalonzo kana ona kula kuyoka okay tunaike no tunaike kwa kindu jambe ala me ukamba nundu mebona na yuthi ala me ukamba yes kindu jambe tose kula nundu tegula na toya tu yamana kindu cha nundu twandwa ingi muno kindu ikura kindu cha kele negwo bosi wa ibande nengwe ngwenda mbana kitu na kama kimiki kawa kisiasa mbaye ikapatwa ibande cia ni serikali kisiasa na binda yeye abetuka ndi ibande ibika siumela ndo uzwa isn't issue by the way ni issue na mo zisumo ile maximum chelo kwa sumo ile ibande chale ndo kwa sumo ile mundo ndo lakini ni bita kwa imbaye kale yakoza kula ya eu na kondo no mpaka yutambaye yute chona ukwango izionda na tutona aza tutwecha moko na nitwathikola twathi no mpaka tutungia ni ingi mitwe na tuyisi ile ingi na tuyima na tuyikata nundu kilanisi endabe bandu bakaendwa pilot wi and won the me wasio okay nundu twa mo twathi tunaikene ona la mendo yundie manaikene Ruto azizi akasia ukamba tuweke tunakwara kumo kamba muthama out wewe na niwe chama ule omone munenge minister yuke kwa munde Ruto no tweta muthama kende wasiri tinda tia chebe kitu tekwe kitu kondo nyendina kwango na nini sibe akamba ingi matakwita ngo nanya niendwa nimba hide okana mheshimiwa Kalonzo mchoka teunga mia waipa yeyoka ndi kundu usini kwa kweli
ODM ina nabete wina nabete zizoka ndikundwithi udana nabete wina nabete rutu akitete kwe yumisa nege titinda ara yumba maka parliament akitete kwe yumisa ni wizo nake kwake bena thina onake nunu kweta umamba aunya o mundu mwapa aumya okapa aya kana okuja wetu apa lukaza usani bwa papi kwa bantu one Raila na Ruto mekalanda hayo tunasoma katika siasa kintu choonde kintu akiposipo katika siasa kwa hiyo jota akamba tutaile ukwata na tukane na wasio mwe na tuithinga nzemwe hiyo na nini zitita okay mheshimiwa mundu baizo kwa serikali yes ya mundu mwe serikali izo kwa nambe mwe ajumbe la mende ka mbunge ndo mpaka mendo aya sasa kwa upaka bika bantu ando mekale FM no welukiza kwa vile ya saa atuminukile bege ndo ngongoneni nenda tuminukile within 2 minutes with eto amina eto mala bege ndo ngongoneni cha mbesa na nene aba yandi no aoka tala neza azie mheshimiwa Kalonzo na mheshimiwa Mudavadi azwe limbesa bele na wa hizi ugeno cha muthembozo wateto sisia na kindu yote kite totekenene amono maondo mambesa muno thini wa atongo yando maitu ama kwetia kibila cha president maondo mambesa ku FM yue ndo summarize nene sino ese tumiane sana tike ona izu igwaze kondi 40 you know is pesi ndo ile kimatweka twita positive science na kingi twita normative science yani undusi ilie na undusi kuoneka zile na zidusi ke bathukani yu undusi kuoneka zile wasisia niwese wazia waipa na oka waizio Kalonzo na Mudavadi waise muno nukuona activity yothe nthe muno yuke unicho ketawa undusi kuoneka zile undusi kuoneka zile activity sio nthe maundu mome nthe muno na maikuoneka maitembea na mathime the landu bandu withia no andu makilitie maina yani tie andu achanga muku muno yuko undu kila ketawa undusi kuoneka zile nekana sioneka siasia kana andu asu maundu momende na nimatonde kama ketha mende nundu monango maina mbesa cia kumeka yu ni maundu mekuoneka mailie lakini undu mailie tithise muno nundu mheshimiwa Manzo ni wizi yubeke ndumwe ilo nena peke ndu ta facts yuti ine on statement ya andu asu tika confirm kana truly maina mbesa you analyze nena kwa nundu maundu ndi mu analyze mwezi cia maundu kuma undu mekuoneka mailie undu mekuoneka mailie tena wazize muno katika zilingi ile ikwendeka thiana mene 10 ethani thiana ikwendeka yao kuno mene 10 bitikileto mineni na tu mineni ndo soma mauto mali mebano katana Nicodemus 10 years tukiwa nje ya serikali leaders mukunesi ndo nesa tweke utiwanza wa serikali kwa akamba meenda ila serikali ni no naongea sia fact tavya ngonga na Manzo as it stands for now Ruto still controls Mount Kenya unless otherwise. I report this from Nyahururu. Ozo Nyahururu ito onena eto arare Johnny na ende nake iyo Manzo katika senatorial race haya mheshimiwa Manzo okay nenda tumine wa muthia till we unite together is when we are going to be respected we as Kambas Mutiso Wambua tuminukilia tuyambe baba February yes tuiko mina tiba tutupe ni tutuibo niloge wa mundu wazia tukambia kwitinanga waemenda kwambia tena icho i budget ndebo no distrecheka kaune kago number 2 ono kama tu lose up ya leadership na kila ngwazi une kana you guys atumia ndima tutongozi on the Kalonzo na Ngilu na Kibudha Kibwana ni mogyo ko 70 tiningiti miaka yangai yumundu laka tekwa leader kwamba wulo tiele ni mutua mutua is very young nundo na miaka bakubi 20 below asu na miaka 20 mingi muno na ndio tuka crop ya Ngunga na Manzo na Imwana Ilengi kwa huko ambaye amukamba going forward. I think kila tu ilo that we see fuma 2022 ni succession planning nundu kindu kila kiende cho kamba ni isidu iwe ya KKKK hii pe crop ya itakaimina lakini pe leadership ngona wimeta wa 2022 kuinambe izo ya governor Mutua ino ya Manzo ya Mwengi ya Mutuza na such people na Nimrod Mbai ngona buni watu wanaweza kuka opio company crop yenge ya kukitando 70 ndio ndo abantu basa mo minukilelia kwa udi minukilelia ni azia kwa asia hizi mamutongo hii as always thank you very much no I'm very challenging na kila kebo feedback kila mtu nenga either they truthful
ono ke Facebook no isoma adola me kuna mindo ba pai da ke dikene na kila tu debate baba ko ube da ugo na ni mimi me serious na me da me tukisi na kila kingi wona katika mauzungio na mafeedback atukuona kana andu azina elene siasa tia ni maukenga ko udo kila watu azingania negi unaangania keka na angania keka metha matwene muguthu uno ka watu kala watu kanalize ya ugo igena no ama manetu makengara twika tuko na siasa ko utu ende uno sio na kila kingi cha mwizo no ndio nena ingini kana tuamuke na tukokelewe wako kila wina nyaku na muthonu na sietau na kila mundu waku othe tuitwe thiandikithia ukunia kula pai kindu kiki kitutethia ba oneka kula cia MP na cia MCA izuo na hii maana muno kule si maana no cia ba yulu mundu Kalonzo tukazaenda tuke president karu kenda gavana mutu atuke president kana tukenda kivotha kibwana kana ula tukenda pate kula tukainia wathila tuine baku makuma zaina mpaka saa sita cio tuku. Thank you very much. Ngaya mwathime. Yes, also ni bwana Anthony Ngunga express enda kivena cha ujumbe vaya ndeni wakile mbunge cha mavuko. Asante sana Ngunga na ndo wakoka. Aya FM tuminukile kamera yaku nino. Museise ni mobea na munango ne wizi nena asindu ile opportunity na threat. Nendo nena opportunity muno mundi. Ukamba wasisya ethatu na Kalonzo na mutwano kwenda kwiti osumbe ngilo ne wetisi osumbe kibwana no advise eta musumbe muthamane ungame na Kalonzo ebinda ya saa azuna tongo ya tano mena binda nesa na andu asutika mapango neza makapango neza makakalwa ndhe makapangwa with ya ukamba witu wende neza muno andu azuna uzio muno tika moza ta yani ta tebuzote nayo na tika mana kuitumia nundu tiitumiite nesa yu tikitite kulea kuitumia tika eka maka naika na makambio kuna siasa imwe zitawa mutual exclusivity kana ni kwate ni lazima wasi yuto ile kwambia kuna siasa sia no kwate na ngakwata yuko andu azukuiwa ni kana ni kwate ni lazima wasi ningu peke nungwitikala nacho andu azu 80% magiro no mheshimiwa Kalonzo mutua yetu oba aitwa baba ya masaku aitwa baba ya masaku 2013 akwetu koko une Kalonzo no atemwene ona most munango Kalonzo nundu ne wa vice president serikali ni ya Kibaki ayikwa to mutu agoko umire kula unaumia amwete musemaji wa serikali no tene na amino bika masaku ananda amina ta mumwe azia nikana nendeneza na gwele kwithotepo ambe yobu tika kana nundu zua nikana wende nikana nendeneza na gwele obaluka withio ka nundu twina andu acio ja mwiso tukakwate ebuso na niwe zi andu mayo you space ate tona asindu ciebasa ona tenete inona kana Kalonzo nuto na kwezo twika deputy president wa Raila lakini oka bituke ayethe no wikwika bana atwika you akezo twika tegwa moyo lakini moyo ndutwa mundu musumbe efane tikwenda twitwe mundu uzu musumbe saasi akwiyumbanisya nisyo inoti ilotitezeka na akatwika toze kula ana tezeka onanye ningwenda mheshimiwa ana kwa andu nisoma influence society tinene undu tetona kwi andu maitu nyenti zikila tikitumira tena kula milioni 5 mundu andu mebe onaipa ugwa mheshimiwa yasia nila hizi kwetha sikinetwo bandu nikana tikeyandikithie tenda mheshimiwa na mheshimiwa langi maima kolo ibande balasi na mami no kolwa nitwe ili kala inene tenda milioni 5 kamba nondu sibo namopea. Asante sana Fred Mbata FM mtaalamu wa mambo UTETI mheshimiwa Manzo na kutuminukilili okwa metoke na mune nyuma wane na watu ma messenger cia kana titengwatanio tukathina muno na niguo obandu bonthe twisa kuthi no mpaka twinde twingwatanio ithia tambai nundu endwa kibwana mutua na ngilo kwangelekanio me kwa Raila nake muthame kwa UDA eweka pe maanisia pe andu aingi tutena mongali kwemwe na bala twathi ona kibuthia twathi twabuthie na mundu cio naeza kusumbika eona mukamba ndana mukwata kwoko nesa mukamba ni wangwe kondu wou ningwitikana na munene ucu musiaisi ucu wacia no mpaka mukambe thona ngwatanio na kiu ni kindu jalira uthukuma kwa biti muno na be kindu kibata muno jane no ni FM policy la yende okamba no ngumina na kenda na kwa nikithe bandu na bandu ba tukekia pinda guonthe pamwe nundu pinda guonthe wi pamwe mukambe na kula mbinge muno mukamba ni mwingi muno akitao kithangi wanthe nangi
na kinange wange nange ayona ata munini ona statistics whether you made ondo baile ko mukamba nake ose binata mukamba okay eva loy osa kula we kuloy na nengwe kya biti nundu nene binda yene zibitie nagenda tu pautu kini wage sando twambe umya kisando oju nundu no bakabende bebo na nusio muno toka kibende nikena genda twatabwa ni enende kana mye yele mebetu baike bandi jone gukamba kiuni kintu jale tendo kiketo takimbithi chake serikali na ito kuatiania nacho okay na kiketo kwa kitumi kika wakwa eno mwewika ainge mweuda na uda yote ende kazi serikali mwikini wandra kana tumi na mwezi mmoja kana minde nasi ningu tatondo batoneka yebinda yongelwa ni IBC tamwa yongi umwe ndani yongela kakimiao na mina kongelwa na itu tiyumya pyo tuyati ya ibandi zikula ikini wana kenda to sekula ko mukama takakwengo twamina kwenda kwengwa atanio nini sine saki mukamba ndaka wow naende ngwatanio ni vinya naitwazia Mutongo TV ngwatanio ya mukama nende ni muvya muno watongo nondo wakuka tomia ni sio masaa sunginya bauto avika twaminukile kumbia ziazo neza na kumuseisia twetha bana undu wako nondo keka ndu yevo toyethe aba na kuni muvya we mwanya muno kwa alamu atuma mautumani kwa alamu akona simu ketha ndi no simu yaku ketha ndi na so mautumani waku nondekea nondo ndilia kuosa ongwenda nondo wanzi itathukika mautumani metha mema ingi muno na ndisoma onthe kuketha ndi na so me yaku wachuma ukite kumbeni ya siasa tukethiana ova o ingi na tongoi ndini wa ilembeta yitu ya ukamba nitawera stars kithuku anzo mondi tuongea muvea alangi wonde mavikie na kwa ile ikumbi ya siasa director Mr. Charles Winnie Kanini Elizabeth Kanyiva na kamera mani witu mundu Joseph Kawinzi kuma kwakwa ni kuendea kihuyo cha kwa ila na wikoma kwanda ya uyamuka onaitha ni wathi weyani masaa ma lunch enda wiyandikithie tamukuni wa kula na ketha witindo nyomba umalo vaunza yandikithie tamukuni wa kula nikenda tunyuve ndongo ila itonya kututethia tweke kwasia twikalanza wa serikali nito twiko na kula ku mukamba wonde kuna kula na indi kwamba nesa no ikala mitambo ni ya Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ikumbi ya siasa ni wa chumwa onge ukite indi kisio keo ni wa kwambelelia mwendo ni wa saa 3 cia kwacha ketha kuyalama vetiwe matabie ni uni kwacha kana umundi kwacha nondo umundi ni Monday yes kwacha saa 3 kwa oyu tiwa nesa bye bye.